인과이르, 네. 예. 자, 뭉우세흥 사모님, 네. 예. 자, 강바트, 네, 강바트, 아, 예. 자, 예. 뭉우자르갈, 예. 안 봤어. 예. 아이고, 상당히 멋있게 서 있네요, 지금. 남질마, 남질마, 예. 안 들어오셨네. 언흥, 예. 네. 예. 어제 오후에 그 참석을 못 하셨어요. 또, Манай 게를레, та ороогүй те яасан бол үдээс өмнө бас байхгүйсэн л оногч. 네, Үдээс өмнө байсан, үдээс хойш байхгүй. Үдээс Эмчит хойш. үзүүлсэн, эмчит. 네. 사장님이 어제 오후에 병원에 가셔가지고 예, 음, 그래요. 뭐좀 들어가셨죠. 예. 자, 그리고, 게를레 지금 방금 불렀죠. 그 다음에, 게를레 안 바순수, 불렀- 예. 그럼 게를레, 자, 게를레, 네. 자, 그럼 바숭수릉, 이거 바숭수릉은 이게 자꾸 안 와가지고 어떡하나, 이게. 예. 따랑게를, 예. 그 좀 어떠신가요? 예. 어제 감기로 인해서 뭐 영 안 좋았다고 그러는데. Наран дээр л гайгүй юу би энэ та? Нөгөө нэг өчтөр л уржигдэр ягаадсан. Бүр халаараа танилцсан гайгүй наран гэлч. баярлалаа. 그 다음에, 란짓. 지금 란짓 지금 못 오셨네. 예. 못 오셨고요. 바슨더르치. 지금, 토마스라. 예. 란짓 오셨네. 예. 란짓 오셨고. 자, 바슨더르치. 자, 아버님 미국도 나가. 그, 슈슬랭 아니 무슬랑 아빠가 몸이 아프셨대요. 그래요? 예. 예, 오케이. 자, 슈슬랭. 예, 네. 예, 슈슬랭. 자, 어윤. 자, 엄마 어디 갔어? 예, 어윤. 여기 чаана ээж нь хана. 엄마 어디 갔어, 엄마? 저기, 왜 소리가 안 난대? Микийн ажиллахгүй шүү дээ. Аюуч мик нь ажиллахгүй юм уу? 자, 민드바이르. 안. 예. 그러니까 문근툴. 예. Байна. 예. 자, 마이갈르. байна. 자, 안 부른 분 없지요? За манайх одоо нэрийн дараа дуудаг хүн байгаа л. 예. 네. 자, 여러분들, 거기 좀 날씨 때문에 이렇게 자꾸 병이 많이 나시는 것 같아요. 이 감기 몸살이라든지 이런 게 좀 많은데, 저녁에 이렇게 가습기 같은 것이 있으면 방 안에 좀 틀어놓고 주무셔야 돼요. 그래야 감기 같은 것을 조금 좀 감기 걸리지 않을 수 있으니까 안에 습도가 좀 부족하면 건조하면 자꾸 감기가 와요.
생각할 За 수 тийм 없는. одоо хавар болохоор манайхаа мэдээж нэгдүгээр дархлаа бууддаг, хоёрдугаар болохоор чи нөгөө цаг агаар хуурай уурай амьсгал болохоор ханаа төрөх ч юм уу, хоолой аргах тэрнээсээ ингээ амархан байдаг те. Тийм болохоор оройдоо таад минь болж игэл нөгөө нэг агааржуулагчийг асаагаад унтчихвэл их зүгээр байдаг шүү гинэ. 참고하시고 우리 강의하도록 하겠습니다. Хэдүүл хичээл тавирцгаая. 우리 여기 베드로전서 3장 어제 2절 말씀까지 화요일 날 말씀을 증거했습니다. За өчтөр өнгөрсөн 2 өдөр хэдүүлээ. 3-ын 1-р Петр 3-ын 2-р 2 хүртэл үтсэн байгаа. 자, 구원받은 그리스도인들이 어떻게 살아가야 되는지 각자의 위치에 대해서 사도 베드로가 증거하는 말씀이에요. За энэ дээр харах юм бол аврал авсан итгэгч нар хэрхэн амьдрах талаар бас тэдний байр суурь нь ямар байх талаар ингээ үзсэн те. Ер нь ямар байр суурьтай байх юм бэ гэдэг талаар харсан. 그래서 여기 3장 1절부터 여기 6절까지는 아내들에 대해서 교훈하는 메시지입니다. За хэдүүлээ 1-р Петр 3-р бүлгийг харах юм бол 3-аас 6 хүртэл болохоор чинь эхнэрүүдэд хандсан юм үг байгаа. 아내들에게는 자기 남편에게 순종하라고 그랬습니다. Эхний ээлжинд эхнэрүүдэд хандаад юу гэсэн гэхээр бүхнүүдээ дуулууртай бай гэж хэлсэн тийм. 아내들은 왜 순종하라고 그랬죠? Эхнэрийг яагаад дуулууртай бай гэсэн болов? 하나님이 아내들을 창조하신 목적이 있다고 얘기했습니다. Тэгээд гэхдээ яагаад гэвэл эхнэр хүнийг бүтээсэн Бурхны тусгай зориг гэж байгаа гэдэг талаар харсан хэвлээ. 자, 아내들은 아담이 하와를 어찌 보면 자기 몸을 통해서 창조되었을 때 하와가 하나님이 하와를 아담에게 이렇게 인도하실 때 하와를 뭐라고 얘기했냐면 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 그렇게 표현했습니다. Тэгээд Бурхан Адамын биеэс Еваг төрүүлээд би одоо бүтээгээд Адамд айж чөхөд Адам хараад хэлсэн те. Энэ бол миний махнаас авсан мах байна. Миний яснаас авсан яс байна гэж ингэж хэлсэн. 그것은 아담이 하와에 대해서 하와는 나와 같은 길을 걸어가는 나의 사람이라고 하는 것을 의미하는 겁니다. Тэгээ энэ юу судалтай гэхээр Адамын тэгж хэлсэн үг л очив. Энэ бол надтай зэрэгцээд надтай хамт алхах. Тэгээд миний хүн гэсэн утга гэж. 왜 그러냐면 하나님이 아담을 창조하시고 하나님이 당신이 창조하신 모든 세상을 다스리고 또 정복하고 또 생육하고 번성하라는 사명을 아담에게 주셨기 때문에 그래요. Яагаад тэгж хэлсэн гэхээр Адам аль хэдийн бүтээгдэнгуудаа өөрийн гэсэн үүрэгтэй болсон байсан тийм. Адамыг Бурхан бүтээгээд өөрийнхөө бүтээсэн орчлын ертөнцийг захирах, арчлах үүргийг өгсөн байсан учраас Адам тэгж хэлсэн. 그 일에 같은 사명을 가지고 같이 협력하는 사람이 되었다는 뜻입니다. Тэгэхээр тэр үүрэгт нь хамтрах хүн буюу хамтдаа тэр үүргийг үүрэлцэх хүн юм а гэж Еваг хэлжсэн. 또 아내를 창조하실 때, 하와를 창조하실 때 하나님이 하와의 사명은 돕는 배필을 지을 것이다. 하나님 그렇게 말씀하셨어요. За тэгээд бас эхнэр хүнийг бүтээхдээ Бурхан юу гэж хэлсэглээр тэр бол туслагчийн үүргийг гүйцэтгэнэ гэж ингэж хэлсэн байгаа. 그래서 아내의 가장 중요한 사명은 남편을 돕는 것이 아내의 사명이에요. Тийм учраас эхнэр гэдэг нэр зөвсөн л бол тэр хүний үүрэг нь болохоор чинь хамгийн чухал үүрэг нь нөхөртөө туслагч нь болох гэдэг үүрэг. 자, 어떤 일을 도와줄까요? Тэгвэл юунд туслана гэсэн үг юм бэ? 자, 가장 중요한 것은 첫 번째는 하나님이 아담에게 맡긴 사명, 하나님의 구원 운동을 돕는 겁니다. За хамгийн нэгдүгээрт нь хамгийн чухал зүйл нь болохоор чинь Бурхан анх Адамыг бүтээгээд өгсөн үүргийн дагуух буюу энэ Бурханы үйлсэд нь туслах, Бурханы ажлыг хийхэд нь хамтарч туслах гэсэн үг. 그것이 첫 번째 일이에요. хамгийн нэгдүгээрх нь тэр нь. 또 생육하고 번성하라고 그러는데 남편을 도와서 믿음의 계대를 만들어가는 일이 아내의 사명이에요. За дараад нь бас тэгсэн те өсөм нэмэг дээрээ
гэдгсэн тий өстөн нэмэгдээрээ өнөр өтгөн болоорой гэсэн. За энэ болохоор ч юу гэж утгатай гэхээр тэр одоо уюудыг бүтээх ёстой гэсэн үг. Бурхны хүмүүсийн уюудыг бүтээх ёстой гэсэн ийм үр. 자, 그러한 일에 내조하는 것, 네, 그 일이 아내의 사명이라는 것을 오늘 여기 사도 베드로는 이야기하고 있는 겁니다. За тэгээ энэ ажлуудыг эхнэр хүн хийх ёстой. Эхнэр хүний үүрэг юм а гэдэг Илч Паул Петр ингээд сануулж өгч бодлоор гаргаж байна. 자, 이와 같이라는 단어는 하나님의 구원 운동에 협력하는 그 일에 순종하라 그런 뜻이에요. 그래서 Тэгвэл 1절에 나오는 이와 같이요. 그렇죠. За 3:1 дээр гарч байгаа монголоор болохоор түүнчлэн гэж байгаа байхгүй юу? За энэ үг болохоор чинь за мөн эзний ажлыг хийн үүний хажуугаар мөн гэсэн утгатай. 자, 그래서 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이라. 자, 아내가 순종할 때 어떤 역사가 이루어지는지 오늘 여기서 말씀합니다. За одоо гэхдээ энэ дээр харах юм бол тухайн үед ямар үйл явдлууд байсан талаар харагдаж байна те. Инхэн нөхрүүдийн чинь зарим нь үгийг давахгүй байлаа ч гэсэн. 자, 여기 꼭 말씀을 순종하지 않는 자라도 하는 거 보니까 남편 중에 예수를 안 믿는 사람들, 때로는 말씀의 인도를 따라가지 않는 사람들이 있다고 할 때 그 아내가 순종하는 것을 통해서 남편이 하나님께로 돌아올 수 있다는 뜻이에요. За энэ дээр харах юм бол мэдээч хэрэг нөгөө алгатай цоогтой гэдэг шиг те эзний үгэнд дуулуургүй байдаг, үгийг дагдаггүй ийм нөхрүүд бас байсан харагдаж байгаа те. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ тэдний үйлс нь туслагчийнх нь одоо үйлдэж байгаа буюу эхнэрийнх нь үйлдэж байгаа бие авч явж байгаа байдлаас болоод нөхөрчсөн зөвтгөл төрөх боломжтой гэдэг ингээ хэлж өгч. 그래서 아내의 사명, 순종하는 모습을 통해서 남편이 회개하고 돌아오는 역사가 한국 교회에서도 아주 많이 있었습니다. Тэгээд ялангуяа эхнэр хүн тэ дуулууртай байж залбирч ингэж байгаа байдлаас нь болоод нөхрүүд буруу замаар орж байгаа буцаад гимшээд ирчихсэн тохиолдлууд бодит амьдрал дээр ч гэсэн нэлээд байгаа. Тэгээд Солонгост ч гэсэн ийм хүмүүс зөндөө байдаг. 제가 우리 주변에 성천교회라고 하는 교회가 하나 있는데요. Тэгээ одоо энэ пастрын амьдарч байгаа газар болохоор Сонгчон гэдэг нэртэй юу байгаа гинэ. Нэг чуулган байгаа. 거기 목사님이 한국 핫합회 여기 한국 분교장입니다. За тэгээ 분교장. 분교장. 이거 분교죠, 분교. 왜 그냥 본교는 저 브라질에 있으니까 분교라고 해요. 한국 분교, 몽골 분교. 네네네. 분교. Окей. Тэгээ тэр хүн болохоор чи тэрний пастор нь болохоор чинь одоо Солонгост байдаг фотопиг юуны салбарын захирлан гэж явж байгаа байхгүй юу? Дарга нь. 거기 교회에서 직분자를 세운다고 그래서 한번 가봤는데 거기 남편들이 장로가 되고 안수 집사가 되고 또 교회 직분을 받는 것을 보았어요. 그 아내들도 또 권사 직분을 받는 걸 제가 봤습니다. За тэн дээр очиод нөгөө нэг одоо чуулган дээр ийм үйлчлэлүүдийн хүмүүсийг үйлчлэлд тавьдаг штеп. Тавиад манай Монголд ч гэсэндээ одоо үйлчлэгч болгоод, дахлагч болгоод ингээд нэг тийм үйл явдал болдог те. Тэрэн шиг ийм Солонгост болохоор одоо нэг чипса гэж хэдлээ ярьдаг те. Үйлчлэгч нарыг ингээд томилж исэн юм л да, томилгоо өгч исэн. Тэгсэн чинь томилгоог өгөхдөө нөхрөөдөд өгөө зогсохгүй эхнэрүүдэд бас ижлэхэн өгч исэн гэнэ хамттан өгч байгааг харсан. 그런데 거기에서 어떻게 그분들이 예수를 믿게 되었는가를 고백하는 메시지를 통해서 아주 은혜를 받았어요. Гэтэ тэрнээс тэрийг ингээ авч чагаад нөгөө хүмүүс чинь томилох дотоо ингээ гэрчлэлээ хуваалцаал ингэдэг гэж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь тэр гэрчлэл дээр наасан чинь хэрхэн нөгөө нэг бухан дээр ирсэн талаар гэрчлэлээ сонсоод маш ингээ ивэл авч ирсэн. 장로님이 되신 분들, 안수 집사가 된 남편들이 다 예수를 안 믿었고 또 심지어 사회를 보는 그 한국 분교 김영환 목사님도 예수 안 믿었습니다. Тэндээс харах юм бол одоо тэр томилгоо авч ирсэн хүмүүс тэр бүл тэр одоо томилгоог өгж байгаа хүн ч гэсэн өөрөөсөө одоо тэр нөхрүүд нь анхандаа Христэд итгэдэг хүмүүс биш байсан байдаг байсан. 오히려 교회를 가지 못하도록 핍박을 많이 했나 봐요.
Тэгээ эсрэгээрээ баг нэг хавчирч хүмүүс те чуулганд явлаа гэдэг ингэдэг хүмүүс. 근데 그 아내들이 그 남편을 순종하고 남편을 잘 섬겨가지고 그 남편들이 다 교회 나왔다. Тэгээ харин харах юм бол тэр эхнэрүүдийн үйлсээр буюу те эхнэрүүд нь дуулууртай байгаад ингэснээрээ нөхрүүд дээр аврал ирсэн талаар ийм гэрчлэлүүд байсан. 그래서 목사님도 되고 장로님도 되고 안수 집사님도 되는 걸 봤습니다. Тэгээ тэр хүмүүс нь зөвхөн одоо үннийг ойлгоо зогсохгүй эзний ажилтан болоод те пастор болоод таслагдсан одоо үйлчлэгч болоод ахлагч болоод ингэж байгаа хүмүүс байсан. 또 그 자녀들 중에는 목회자 자녀들도 있는 것을 봤어요. Тэгээ үр хүүхдүүдийг харахад үр хүүхдүүд дотроос нь ч гэсэн бас эзний ажилчид те хончид бас гарсан байсан. 자, 이처럼 아내가 하나님 말씀대로 남편을 잘 순종하면 아내로 말미암아서 믿지 않는 남편이 믿음이 없는 남편이 하나님께로 돌아올 수 있다는 것을 어떻게 보면 객관적인 감정을 통해서 듣게 됩니다. Тэгээ бид нар харах юм бол эхнэр хүний үүрэг ийм чухал. Эхнэр хүн үгийн дагуу ялангуяа үгэн дотор эзэндээ дуулууртай байдаг шүү. Нөхөртөө дуулууртай байгаад үйлдэх үед нь тэр дунд одоо гэр бүлд нь хандсан ийм ерөөлийн ажлууд бий болж идэг гэдгийг харж байна. 자, 하나님이 그 아내의 행위를 통해서 이런 하나님의 구원 역사를 이루어 나갈 때 여기 2절 말씀에 그렇게 말씀했죠. 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봄이라 이렇게 말씀했습니다. Тэгээ хоёр дээр арга юм бол та нарын эмээх байдал болон журамт байдлыг чинь ажиглан шүү дээ гэж хэлж байна. Тэ. 어제 설명을 했죠. 두려워한다는 것은 하나님 앞에서 바르게 살아가는 모습이에요. 두려움을 가지고. За энэ дээр энэ чинь хэлж байгаа эмээх гэдэг үг болохоор чинь эзний өмнө би хэр байгаа вэ гэд өөрийгөө хянах те энэ эмээлтийг хэлж байгаа. 우리가 남편을 순종하는 일은 하나님 앞에서 해야 되는 겁니다. Тэгээ нөхөрт захирагдан дуулууртай байна гэдэг энэ үгийг бол энэ агуулгыг хэдүүлээ бурхны өмнө ингээ хүлээж авч бодох хэрэгтэй. 단순히 사람 앞에서 한다고 생각하면 안 돼요. Харин зүгээр тэр нэг хүний өмнө тэ эмээгээ зогсно гэсэн утга ерөөсөө биш байгаа. 왜 그럴까요? 여기 보니까 정결한 행실을 봄이라 한 거 보니까 본다라고 하는 뜻은 하나님께서 분명히 그들의 삶의 자취를 살피고 계신다. 그런 뜻입니다. За энэ дээр харах юм бол харна гэсэн тийм ээ. Ажиглан харна гэсэн агуулга дотор бас юу явж байгаа гэхээр бурхан тэр гэр бүлийн бүх үйлдэлүүдийг ч гэсэндээ хизээний харж байгаа гэдгийг ингээд бас хэлж өгч байгаа. 자, 그렇기 때문에 아내의 순종하는 모습은 하나님이 보고 계세요. 그 선한 모습을 통해서 하나님께서 아내들에게 상을 주십니다. Тэгээ их ялангуяа ихнэр хүн те нөхөртөө захирагдаад дуулууртай байж байгаа тэр ингээ биеэ зөв авч явж байгаа энэ үйлдэлүүдийг хянж байгаа байдлуудыг эзэн бурхан харж байгаа гэсэн харах учраас цаг нь ирэхэд түүнд заавал шагналыг нь өгөх болно. 우리가 하나님 앞에 서게 되면 비밀이 있는데 우리가 어떻게 하면 하나님께 상을 받을 수 있나? 뭐 그것을 성경에서는 여러 가지를 말씀해 놓는데 Хэдүүлээ бид нэр эзний өмнө зогсохгүй бас нэг нууц гэж байгаа. Тэг яаж бурхнаас ингэж шагнал авдаг юм болоо гэдэг ийм нууц байдаг. 첫 번째 비밀이 하나님이 세우신 각자의 위치를 지키는 겁니다. За нэгдүгээр нууц буюу аргачлал нь юу гэхээр бурхнаас шагнал авах аргачлал нь болохоор бурхан таныг зогсгож зогсоосон тэр байр суурин дээрээ үнэнчээр зогсох. 자, 아내는 아내의 위치를 지키는 거예요. За ялангуяа эхнэр хүн бол эхнэрийнхээ үүргийг биелүүлэх те эхнэрийнхээ байр суурин дээр зогсох. 하나님이 아내에게 주신 사명대로 아내가 자기의 위치를 지키는 겁니다. За эзэн бурхан тэр эхнэрт өгсөн үүргийн дагуу те өөрийнхөө байр суурийг бат хамгаалаад ингэ зогсох гэсэн. 자, 골로새서 3장이나 또 에베소 5장 22절 그 하반절에 보면 거기에 나타나 있습니다. За тэг Колосай 3 дээр бас байгаа. Бас Эфес номны 5-ын 22-ын сүүлийн хэсгийг харвал тэрэн дээр бас гарч байгаа. 자, 아내가 어떻게 하나님 앞에 자기를 지킬 것인가? 자기의 위치가 무엇인가를 거기에서 말씀해 놨어요.
За тэгвэл эхнэр хүн хэрхэн эзний өмнө өөрийнхөө байр суурийг байр суурин дээр бат зөв зогсох вэ? Юу хийх вэ талаар дагуулгууд байж байгаа. 또 창세기 2장 18절에도 나와 있죠. За Эхлэл 2-ын 18 дээр ч гэсэн гарч байгаа. 또 두 번째로 남편의 위치가 있습니다. За хоёрдугаарт нь болохоор чинь эр нөхрийн бас байр суурь гэж бас байгаа. 자, 남편들에게도 하나님이 분명히 명령하신 것이 있어요. 그래서 남편의 위치를 지켜야 됩니다. Их нөхөрт болохоор чинь бурхан бас тусгайлан өгсөн үүрэг байж байгаа. Тэгээ тэр үүргийн дагуу ингэ зогсох юм чухал байгаа. 아내를 사랑할 때 어떻게 사랑해야 되는지 거기 말씀을 해놨다. За тэгээ эхнэр өөрт нь өгөгдсөн эхнэр гэдэг эмэгтэйг эхнэр хүнийг хэрхэн хайрлах вэ гэдгийг зааж өгсөн байгаа. 자, 그다음에 부모의 위치가 있어요. За бас дараад нь арах юм бол эцэг эхийн байр суурь гэж байгаа. 자, 자녀들을 노엽게 하지 마라. 그런 말씀을 했습니다. За тэрэн дээр юу хэлэхээр бүр хүүхдүүдэд битгий уурлуул битгий гомдоо гэсэн. 자녀를 노엽게 한다는 것은 자녀를 하나님의 말씀대로 양육하지 않아서 자녀들이 하나님께 축복받지 못한 삶을 살아가는 것은 자녀를 노엽게 하는 겁니다. За тэгээ өөр хүүхдүүдэд урмыг хуулах гэсэн энэ агуулга юу юм гэхээр өөр хүүхдүүдтэй Бурхны үгийг заахгүй Бурхны үгийн дагуу болгож байгаа энэ байдлыг хэлж байгаа гэсэн. Бурхны үгийн дагуу бус болгож байгаа энэ байдал гэсэн. 또 신명기 6장이나 8장에 자녀들에게 부지런히 하나님의 말씀으로 그들을 양육해야 된다라고 부모에게 사명을 줬어요. За дэд хууль номны 6 болон 8 дугаар бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр үр хүүхдүүдэд та нар хэрхэн өсгөх ёстой вэ? Тэ эзний үгийн дагуу яаж авч явах вэ гэдэг зааварчилгааг өгсөн байгаа. 또 자녀들의 위치는 부모를 공경하라고 그랬습니다. За тэгээ бас үр хүүхдүүдэд хандаад бас байр суурийг хэлж өгсөн те эцэг эхээ хүндлээрэ гэж хэлсэн. 출애굽기 20장에 10계명의 말씀에 내 부모를 공경하라. 5계명에 그렇게 말씀하셨죠. За тэг гэтэл номон дээр байгаа 10 хуулийн дээр ч гэсэн энэ байж байгаа те эцэг эхээ хүндлээрэ гэж байгаа. 자, 에베소 6장 1절로 2절에 보면 내 부모를 주 안에서 공경하라. 그렇게 말씀했지요. За бас Эфес 6-гийн 1-ээс 2 дээр бас байж байгаа. Эцэг эхээ хүндлээрэ гэж байгаа. 자, 그리고 종들에게 눈가리만 하지 말고 성실한 마음으로 주인에게 순종하라고 그랬습니다. Бас дахиад боолуудад бас хэлсэн тий боолуудад өгсөн зүгч гэж байгаа. Өөрийн таны тухайн боолын эцэд нь ямар ч байсан гэсэн тэр хүний дуулууртай бай гэж хэлсэн. 종들의 위치예요. Тэгээд бас одоо тэр нь болохоор чинь боолуудын байр суурь гэсэн үг шүү дээ тий боолууд өгсөн тусгай байршил гэж байгаа байр суурь. 또 주인들의 위치는 자기 종들에게 사례를 주지 않고 또 억울하게 하지 않고 정당하게 어찌 보면 종들을 지도해 나갈 것을 당부한 것도 있습니다. Тэгээд бас хараад нь өөрсдөө эцэдэд өгсөн бас байр суурь байж байгаа тийм ээ. Тухайн хүнд өгөгдөж байгаа тэр боолуудтай хэрхэн хандах вэ? Тэгээд тэр боолын дээр өөрийнх нь дээр ч бас эзэн байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй талаараас хэлж өгсөн. 또 여자의 위치가 있고 남자의 위치가 있어요. За тэгээ бас харах юм бол эмэгтэй байр суурь, эрэгтэй байр суурь гэж байгаа. 자, 하나님이 다 각자의 위치에 따라서 하나님이 성경 말씀 속에서 이렇게 살라, 저렇게 살라고 분명히 당부하신 내용이 있습니다. За тэгээ эдгээрийг харах юм бол тухайн хүн болгон дээр өгсөн байр суурь гэж байгаа гэдэг тий. Байр суурь болгон дээр нь хэрхэн амьдрах талаар ингээд бас заавруудыг наривчлаад ингээд өгсөн байж. 그럴 때 어떤 사람은 그렇게 생각할 수도, 아이고 그 예수님 당시에는 그렇게 살았지만 지금은 세대가 달라졌는데 문화가 바뀌었는데 우리가 어떻게 그렇게 살아요? 오늘날에는 우리가 이렇게 사는 겁니다라고 말하는 사람도 있을 겁니다. Тэгэхээр яг хүмүүс ингэх гэдэг одоо ингээрэ тэгэрэ гэх юм бол үе өөрчлөгдсөн. Манай хараад шинэ үе гарч ирсэн тий. Энэ бол Библийн үе буюу тухайн үе, дээр үе ингэж ярих гэдэг хүмүүс бас байдаг. 그러나 그것은 지혜롭지 못한 사람입니다. Гэтэ яг ажиллаад арах юм бол тэр хүн бол өөрийгөө одоо зөв ярьж гэж бодож магадгүй боловч эзний өмнө бол мунхаг гаргаж байгаа юм байна. 왜 지혜롭지 못할까요? 왜 지혜롭지 못할까요? Гэтэ тэгвэл яагаад тэгвэл тэр хүнийг одоо мэрэгэн бус тий мунхаг гэж хэлж болох вэ? 우리가 하나님 앞에 가게 되면 하나님 앞에
그 심판대 앞에 가게 되면 책들이 놓여 있다고 그랬습니다. 성경에 보니까 집들이요? 책들이 놓여 있다. 아, 책들은 책이요? 책? 예, 책들이 놓여 있다고 그랬어요. 성경 계시록에 보면. 네네네. 아하. Тэгээ бид нэр ингэсэн те эзэнний өмнө очиход эзний өмнө гэдэг ном дээр бичигдсэн байх гэсэн номыг дэлгэгдэнэ гэж хэлсэн те. 자, 그 책들은 뭘까요? Тэр ном нь ямар ном бэлээ? 자, 성경에 보니까 생명책, 기념책, 그런 책들이 놓여 있습니다. За харах юм бол тэрэн дээр амийн ном гэж байгаа гэсэн те. Одоо 생명책. 또 그 중에는 하나님의 말씀 성경도 있을 겁니다. За тэр донд юу бас байх вэ? Тэр номнууд донд юу байх вэ гэхээр эзний үг ч гэсэн байх болно. Одоо бидний Библи ч гэсэн тэнд байх болно гэсэн. 자, 하나님 말씀의 기준을 두어서 자, 생명책에는 우리가 선택받은 하나님의 백성인지 그렇지 않은지를 거기 기록해 놨을 거예요. Тэн дээр харах юм бол мэдээж хэрэг тэр дотор нь харах юм бол ийм цензур байж байгаа тийм ээ. Амийн намд нэр чинь байна уугүй юу? Буюу Бурханаас одоо сонгогдсон хүн мөн үгүй юу гэдэг тэндээс ч нэрээ бид ингээ хайна гэсэн үг шүү дээ тий. 또 기념책은 우리가 이 땅에 살아가면서 하나님의 말씀대로 살아간 그 역사가 또 말씀대로 순종한 믿음의 역사가 기록되어 있을 겁니다. За бас дахиад дахиад нэг ном байх нь үйлсийн ном байгаа байхгүй. Одоо тэр санамжийн ном гэж байна. Тэр номыг харахад яах вэ? Тэрэн дээр та хэрхэн сайн мөлөөсөг яаж хийжсэн талаар чинь тэмдэглэгдсэн байх бол. 그것을 가지고 기준을 두고 판단을 하시는 거예요. Тэгээ тэдгээр байх юм тэдгээрээр ингээд нөө цензур хийгээд тэгээд ингээд шийдвэр гаргах гэж тухай дээ. 그렇기 때문에 2000년 전에는 부모님을 이렇게 섬겼는데 지금은 세대가 달라져서 문화가 바뀌어서 아유 뭐 이 부모님 그렇게 안 섬겨요. 그건 어리석은 사람들이 하는 얘기입니다. Тийм учраас ямар тэр чинь бүр үеийн төгсгөлд хийгдэх учраас бүх үеүүдийн турш ямар байсан нэг яригдана гэсэн тухайлах хүмүүсийн тэгэнгүүт одоо ярьж байгаа хүмүүс чинь 2000 жилийн өмнө тэгэх юм баз одоо бид нар бол ингэхгүй эцэхээ хүндлэхгүй гэх юм бол тэр хүн үеийн төгсгөл ирэх үед тэр хүний үйлсчсэндээ тухайд бичигдэх болохоор мунхаг гэж хэлэгдэж байгаа гэсэн. 자, 6000년 전에도 하나님의 말씀을 기준으로 해서 그 사람이 심판을 받고요. 2000년 전에도 마찬가지고 지금도 마찬가지입니다. Тэгээ эзний үгийн цензур гэдэг зүйл нь 6000 жилийн өмнө ч гэсэн байсан. Тэгээ тэрнгээр ингэж цензурлэгдээд шийтгэл авах үгүй шийдэгдэжсэн. 2000 жилийн өмнө ч гэсэн байсан. Одоо ч гэсэн байжлаа. Яг үнэндээ. 하나님의 말씀은 변하지 않습니다. Тэгээ эзний үг бол хизээж өөрчлөгдөхгүй. 그래서 지혜로운 사람은 하나님의 말씀을 부지런히 상고해 보는 거예요. Тийм учраас ухаалаг нэгэн гэдэг нь хэн бэ гэхээр эзний үгтэй ойр байдаг. Тэгээ түүнээс зуурдаг хүн ба. 그 말씀 속에서 하나님의 뜻을 찾아서 그래서 살아가는 겁니다. 각자의 위치에 따라서. Үгэн дотроос эзний бүслийг ингээ хайж тэр замаар ингээ гიშгэн явдаг. Энэ хүн бол ухаалаг хүн ба. 그래서 아내들에게 이런 당부를 할 때 아내들이 뭐 한국엔 페미니스트라고 하는데 남편의 존재를 부정을 합니다. 또 공산주의와 같이 동등한 위치에서만 보려고 생각하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 그건 사탄의 역사예요. 그건 하나님 말씀에 맞지 않습니다. За тэгээ одоо харах юм бол яг энэ үгийг яриад нөхөртөө захиралд гэж ингэж хэлдэг. Гэтэл яг одоогийн байдлаар харахад чинь солонгост ч юм уу ялгаа байхгүй энэ феминист буюу эмэгтэйчүүдийн чухалчлалыг үзэл байна те. Ийм үзэл гараад ирсэн. За бас нөгөө талаар арах юм бол зарим тохиолдолд нөгөө юуны коммунист үеиг шиг эрэгтэй эмэгтэй хоёрыг тэгш эрэгтэй гэл ингээ ярьдаг штэ тий. Ийм зүйлүүд ингээ үзлүүд яригддаг. Гэтэ энэ зүйл бол яг үнэндээ харах юм бол Библиэлд тэгж ерөөсө бичигдээгүй гэдэг санах хэрэгтэй. Библиэлд бичигдээгүй бол тэр чинь буруу зүйл гэсэн. 자, 여기 3절 말씀에 아내가 어떻게 자기를 만들어가고 자기를 지켜나갈 것인가에 대해서 3절, 4절, 여기 그 6절까지 쭉 기록해 놨습니다. За тэгэнгүүт эхнэр хүн тэгвэл хэрхэн өөрийгөө одоо бэлдэж авчих ёстой вэ гэдэг талаар харах юм бол 1-р Петр 3-ын 2-3-аас хавуулаад 6 хүртэл ингэ бичигдсэн байж байгаа. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입은 외모로 하지 말라고 그랬습니다.
За харах юм бол 3-аас хэлэх юм бол гоёлч нь үс сүлжээлт алтан эдлэл зүүх эсвэл хувцаслалт гэх мэт гадна талынх бүү байга гэж хэлсэн. 자, 4절에 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이렇게 말씀했어요. Тэгээд 4-дөр харах юм бол харин зүрхэнд нуугдсан хүнийг дөлгөөн ба даруй сүнсний мөхшгүй чанараар гоёорой гэж хэлсэн. 자, 아내가 어떻게 자기를 만들어 나갈 것이냐? За энэ дээр харах юм бол эхнэр хүн өөрийгөө хэрхэн гоёх вэ? Тэ өөрийгөө хэрхэн авч явах талаар гарч байгаа. 아내는 겉사람을 꾸미고 겉사람을 치장하는 일에 마음을 두지 말라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол гадна тал тийм гадна талаасаа ингээд нэг одоо өөрийгөө гоёо гадна талаасаа ингээд юм наагаад байх биш гэсэн тий. 자, 아내는 속 사람을 만드는 것, 하나님의 사람, 영의 사람을 만들어가는 일에 자기를 만들어가라고 얘기합니다. Тэгэнгүүт харин энэ дээр юу гэсэлэр дотоод хүнээ босгон байгуулах буюу Бурхны хүнээр сүнсний хүнээр босгогдох ингээ хүлэн зөвшөөрөгдөхөөр анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 우리의 속 사람은 예수님 안에서 자유하는 세계예요. Тэгээ ингээ харах юм бол бидний дотоод хүн эзэн Есүс дотор бол үнэхээр ингээд амар тайван эрхчлөөтэй ингээд хүмүүс байдаг. 네. 자, 잠깐만요. 네. 그래서 아내들은 속 사람을 만드는 것, 그리스도 안에서 자유하는 그 속 사람을 만들어가는 것이 아내의 삶의 자세입니다. Тэгэхээр тийм учраас эхнэр хүмүүс яг хэлээрээ дотоод хүн гэдэг зүйлийг бүтээж бий болгох. Тэрээс дотоод хүнээ бүтээх нь хамгийн чухал гэж байна. 그래서 기도하는 일을 힘써야 돼요. Тэгээд залбирал дээр өөрийгөө ингэ зориулах нь чухал байна. 그래서 우리 어머니도 교회까지 한 20분 정도 걸어가는데 항상 지금도 연세가 85세신데 여기 난짓 우리 연세가 맞아요. 비슷해요. 연세가 비슷한데 지금도 변함없이 새벽마다 새벽에 한 3시에 일어나서 새벽 3시에 일어나요. 그 일어나서 성경을 보고 그 다음에 4시 반에 4시 20분에 교회로 갑니다. 교회 가서 항상 새벽 예배를 드리고 오세요. Одоо тэгэхээр ялангуяа одоо ээжүүдийн үлгэр дуурай гэх юм бол жишээлбэл одоо пастрын хан пастрын ээж байгаа байхгүй юу? Манай нанжид ихчтэй нас нь ойролцоо 85 настай гинэ. Тэгээ одоо чуулганаас гэр хүртэлх зай нь болохоор 20 минутын зайтай газар байгаа байхгүй. Тэр 20 минутын зайтай газар өглөө болон алхаж явдаг. Очоод ингээ алхаж очихын тулд өглөө 3 цагт босоод эсний үгийг бясалгаж агаад тэгээд 4 цаг 20 минут гэхэд гингот гэрээсээ гараад өглөө очоод үүрийн залбирал хийдэг гэж. 항상 성경 보고 항상 기도하시고 Тэг Библи үзээж, залбирч, тий. 또 다른 사람을 전도하시는 일 아주 힘을 다합니다. Тэгээд бусдад одоо сайн мэдээ тараах ажилд тий хүчээ өргөдөг. 너무 감사해요. 그래서 가만히 생각. Тэгээд одоо ингээ харах юм бол үнэхээр талархмаар. 또 한국의 목사님, 사모님, 또 일반 성도들 가운데서도 오늘 새벽에도 오늘 새벽 예배에 항상 변함없이 새벽에 나와서 항상 기도합니다. 우리 집사람도 그렇고 우리 교회 권사님도 그렇고. Яг тухайн үед хийж байгаа юм шиг боловч одоо үед ч гэсэндээ тийм хүмүүс байгаа. Одоо ч гэсэндээ үйлчилж байгаа хүмүүс пастор байна уу? Тэ одоо пастрын эхнэр байна уу? Итгэгч нар байна уу? Бүгд ингээ өөрийн залбирал гэдэг хичнээн нэг маш ингээ чухалд тооцдог хүмүүс одоо ч гэсэн олон байгаа. 그래 하루를 기도로서 시작하는 거예요. Тэгээ шинэ өглөөг залбирлаар эхэлдэг гэсэн. 자, 저도 새벽 4시 정도면 일어납니다. За тэгээ пастор гэсэн өөрөөр 4 цаг авсаа ингээ босоод 그때부터 하루를 시작하는 거예요. тэгээ шинэ өдрийг ингээ эхлүүлдэг. 자, 오늘 우리에게 굉장히 중요한 게 무엇인가? 우리의 속사람. 이 속사람은 하나님의 사람이에요. Тэгээ биднэрт хамгийн чухалчлах зүйл бол бидний дотоод хүн ба. Тэгээ дотоод хүн бол энэ бол одоо Бурхны хүн шүү дээ тий. 그리스도 안에서 자유하는 사람입니다. Христ дотор бол чихэн эрхчлөөтэй нэг эрхчлэг болсон нэгэн гэсэн. 이거 성령의 사람이에요. Бас ариун сүнсний хүн гэж бид нар ярьдаг. 자, 이러한 사람을 만들어가는 것이 여인의 어찌 보면 자기를 지키는 모습입니다.
Тэгэхээр энэ хүнээ бид нэр тордох нь өөрийгөө одоо тий бусан байгуулж одоо яг ижлэх юм байна. Дотоод хүнээ тордох нь. 그래서 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말라 그런 겁니다. Тийм учраас бид ялангуяа эмэгтэй хүмүүсийг тий дотоод хүнээ тордооч гадна хайгаа одоо шаваад ахаас илүү дотооддохоо тордооч гэсэн ийм мессеж өгч тий. 물론 여인들이 뭐 지저분하게 아이고 그냥 자기를 갖다가 뭐 그냥 세수도 안 하고 그렇게 다니라는 얘기 아니에요. Мэдээж эмэгтэй хүмүүс тий одоо бити торд гэсэн гээл тий ингээд нэг бүр ингээд бохор ингээд яваад иж болохгүй шүү дээ тий. 사치하지 말고 단정하게 자기를 꾸미는 것은 그것은 올바른 겁니다. Тэгээ мэдээж хэрэг тий хэтрүүлэхгүй ч гэсэндээ тий бас өөрийгөө мэдээж хэрэг гоёх хэрэгтэй. 그러나 마음을 갖다가 사치하는 데 마음을 두고 자기를 꾸미는 데 마음을 두고 거기에 마음을 두지 말라는 거예요. Харин энэ ярьж байгаа зүйлийн гол мессеж нь юу гэхээр гол хамгийн чухалчлаг анхаарлаа тэг гоёх дээрээ биш харин дотоод руугаа хандуулаач гэсэн л мессеж. 4절에도 이렇게 말씀합니다. 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이렇게 말씀합니다. За тэгээ юу гэсэлээрэ муутахгүй зүйл дээр анхаарлаа хандуулаа. Харин дүлгөөн байдал дээр гэсэнтэй бас анхаарлаа хандуулаа гэж хэлсэн. 자, 그 마음속에 숨은 사람이 있습니다. 이 숨은 사람은 성령의 인도를 따라가는 사람이에요. За тэгээ дотроо ингээд нуугдсан хүмүүс гэж бас байдаг зүрхэндээ нуугдсан гэдэг дөрөв дээр хэлж байгаа тий. Тэр болохоор чинь өөрөөр хэлбэл ариун сүнсний удирдлагын дагуу явдаг хүн гэсэн утга бас байна. 온유하고 안정한 심령. 이거 여러분들 잘 생각해야 돼요. За ялангуяа одоо тэр нэг дотроо нуугдсан гэж хүнийг хэлж байгаа гэдэг нь тэр ямар байдал гэхээр дүлгөөн байдал бас даруй байдал тий гэсэн. 성령의 감동과 그 은혜 속에 붙들려 있는 여자들은 일반적으로 어떤 사람이 싸움을 걸든지 남편이 무슨 말을 하든지 온유한 모습으로 남편을 대합니다. За тэг ялангуяа ариун сүнсний ингээд удирдах хэмжээр ариун сүнс тэр хүнийг удирдахад дуулууртаа дагаад ингээд үйлддэг хүн эмэгтэй ихнэр яадаг гэхээр нөхөр яаж ч ингээд тий хэлж ийсэн юу ч болж ийсэн гэсэн тэг ямартай ч ингээд амар тайван дотор байдаг. 자, 안정한 심령을 가져요. Тэгээ бүр дотор сэтгэл дотор одоо сүнс нь тий тайван байдаг. 그럼 막 마음이 두렵고 떨리고 또 어떤 사람은 우울증에 걸리고 어떤 사람은 그 안절부절하는 사람들도 봤어요. 그건 Ингээ харсан бол хүмүүс гэхдээ эсрэгээр нөө сүнсэн тайван биш хүмүүс байдаг тийм ингээд нөгөө айдастай, гутралтай болцсон, тайван бос болцсон, тийм ингээд цочмтгой ийм байдаг. 그것은 그 마음속에 하나님이 없는 거예요. 성령의 인도를 따라가지 않는 겁니다. Тэгээ хэрвээ тийм одоо тайван бос байдал тэр байна гэх юм бол та дотоод хүнээрээ ариун сүнсийг дагаагүй байгаагийн шинжээ гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. 자, 온유하고 안정한 심령은 썩지 아니하는 겁니다. Тэгээ энэ тайван дүлгөөн бас энэ одоо тайван байдал нь яадаг гэхээр хязгаарч мөхдөггүй. 그것은 하나님이 기뻐하시고 인정하시는 거라는 뜻이에요. Яагаад гэхээр эзэн одоо тухайн хүнийг бүлээн зөвшөөрөөд энийг ингээ өгдөг учраас бас тэр 그래서 байх 그 아래 이는 учраас. 하나님 앞에 값진 것이니라 그렇게 말씀했죠. Тэгээ бас эзний өмнө харахад тэр нь бэлэг болгож өгдөхөөс гадна эзний үн цэнтэй харагддаг. 그렇기 때문에 지혜로운 여인들은 사치하고 자기를 갖다가 꾸미는 데 마음을 두는 게 아니라 속 사람을 잘 만들어가는 것. 그것이 어떻게 보면 어찌 보면 아름다운 여인들입니다. 그런 여인들이. Тийм учраас эмэгтэй хүмүүстэй дахин хэлэх юм бол гаднах биш дотоод руугаа анхаарад дотоод гадаад хүнээ гоёхоос илүүр дотоод хүнийгээ эзний өмнө үн цэнтэй болгох дээр анхаарч байгаа ийм эмэгтэйчүүд харах юм бол энэ эмэгтэйчүүд нь жинхэнэ нөгөө үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэж харагддаг. 제가 작년에 우리 큰 딸이 이제 그 결혼을 했는데 우리 큰딸 우리 사위가 자기 할머니 그 외할머니하고 친할머니의 모습을 나한테 보여준 적이 있었습니다. 하위 그래서 네, 그렇죠. 우리 사위의 할머니들을 제가 만난 적이 있어요.
Нэ. Тэгээ нэг пастрын эхнэр пастрын нэг хүргэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Охиных нь нөхөр. Тэгээ тэр хүргэн нь хурим анх нь хурим ихтэй өөрсдийнхөө эмээ нарын зургийг харуулж ирсэн. Эмээ нараа харуулж ирсэн гинэ. 제가 그 어르신들을 보면서 야, 참 내가 은혜를 받았습니다. Тэгээ тэр эмэгтэйчүүдийг ингээ хараад үнэхээр талархсан гэж. Маш ингээ 얼마나 그 이 뭐라고 할까 연세가 많으신 분인데 음. 제가 막 얼굴에서 빛이 나요. 음. 온유하고 얼마나 부드러운지 음. 내가 은혜를 받았어요. Тэгээ тэр эмэгтэйчүүдийг тэгээ уулзсан юм байна. Уулзаад нөө хорин болгож байгаа үед уулзсан юм байна. Тэгээ эмээ нартай нь. Тэгсэн чинь ингээд настай хүмүүс боловч үнэхээр ингээд нөгөө цараа нь гэрэлтсэн. Тэгээ маш ингээд зөөлөн тэгээ маш гоё юм. 그 우리 그 사이가 목사인데 그 준영 목사 그 친할머니는 자녀들을 두 분은 장로님 또 두 분은 목사님 다른 목사님 사위 저기 목사님 사모 뭐 그렇게 한 걸로 제가 알고 있어요. Тэгээд ялангуяа нөгөө нэг тэр одоо эдний хүргнийх нь аавынх нь ээж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр хүргнийх нь аавынх нь ээж буюу хүргнийх нь эмээ шүү дээ тий. Одоо аавга эмээ гэх юм уу? Төрсөн эмээ. Төрсөн эмээ нь яасан гэсэн чинь эмээ гэх нь хүүхдүүд байгаа хгүй юу? Хүүхдүүдээс нь бүр ингээд дандаа эзний ажлыг хийдэг, эзний ингээд хомчид төрсөн гинэ. Хоёр хүүхэд нь пастор, хоёр хүүхэд нь ахлагч. За тэгээ охтууд нь болоод ирэхдээ дандаа пастрын эхнэрөө гэдэг ингэж төрсөн. 기도를 얼마나 많이 하셨는지 그저 앉아 있는데 얼마나 부드럽고 온유한지 또 그 말씀 속에서 얼마나 겸손한지 나이가 거의 90세 가까이가 되신 분인데 내가 참 깜짝 놀랐어요. Тэгээ ялангуяа нас нь болохоор ойролцоогоо 90 орчим настай хүн байгаа байхгүй. Тэгсэн хэрнээ үнэхээр бүр өөр байсан гинэ. 90 орчим настай. 자, 그 모습이 어찌 보면 여기 있는 모습, 여기 베드로가 증거한 이런 모습과 아주 흡사합니다. За тэгээ тэрнийг харах юм бол тэр одоо эмийг харах юм бол энэ Библиэр гарч байгаа энэ төрхийг шууд ингэ сануулдаг гинэ. 자, эмхлэн ямар байх талаар сануулдаг гинэ. 자, 여러분들도 자, 그러한 모습으로 자기를 잘 만들어 갈 때 영향력을 끼칠 수 있는 건 남편도 그렇고 자녀들에게도 아름다운 영향력을 끼칠 수가 있습니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас ялгаагүй ахгүй одоо Библийг дагаад тий Библийн үгэн дээр ингээ дуулууртай байгаад ингээ амьдрах юм бол бид нар ч гэсэн ялгаа ахгүй тий яг ингээд дотроос гэрэлтэх болно үр хүүхдүүд маань гэсэндээ ерөөл бүртэх болно. 저희 집사람이 저한테 불만이 하나 있어요. 집사람이. За тэгээд пастор одоо ихнэр байгаа ш тий пасторт ингээд нэг талаар ингээд яадаг гинэ. Одоо гомдолдог гинэ. 나는 뭐 이런 막 목걸이 같은 거, 귀걸이 같은 거 안 사줘요. Тэгээ ялангуяа нөгөө яагаад гэсэн чинь чи одоо нөгөө нөхөр юм байж надад ингээд юуны эмэг юм хүмүүртээ авч өгдөггүй гэдэг гинэ. 뭐 이런 손목걸이 같은 거 그도 뭐 들라고 사느냐. 내가 그래 얘기하지. 그러고 사요. Тэгээ нөгөө тэгвэл энэ эмэгч бай бууч чи тийм хүм юу их гэж авах гэдгийг ингээд нөхөр тэгдэг гинэ. 근데 우리 집사람은 조금 이제 그런 것을 좀 뭐 거기에 마음을 두는 건 아니지만 조그마한 것을 이제 뭐 사서 이렇게 했다 그래. 그런 거 내가 그런 데다 마음을 두지 마라고 내가 얘기를 하죠. Тэгээ эхнэр нь өөрөө ингээ аваад зөөдөг юм байна л да. Өөрөө аваад жишээлбэл хөөрхөн богооч ч юм аваад зөөхлөр нөхрний хөдлөр ийм юм юунд нь анхаардаг гэдэг гинэ. Гэхдээ эхнэр нь тэр нь мэдээч сэтгэлээ өгж байгаа гэсэн үг биш л те. Гэтэл тэгж хэлдэг. 그래서 저도 목사지만 나는 뭐 목걸이 같은 거도 안 하고 나는 손가락이 아무것도 없어요. 아무것도 안 낍니다. 그냥. Тэгээ одоо жишээлх юм бол пастор гэсэндээ өөрөө ингээд ердөө хүзүүний зөвлөлт ч юм уу те бөгж ч юм уу ийм зүйл ингээд ерөөс зүүдгүй. 물론 이제 결혼식 반지는 있지요. мэдээж хэрэг хорим ихтэй бол бөгж зү авсан. 근데 우리 집사람이 그것을 옛날에 어렵다고 그래서 다 팔아서 썼습니다. 집사람이. Тэгээд яасан гэтэл тэр нэг хормынхаа бөгжийг ясал дээр үед нэг хэцүү байх үедээ одоо зарч исэн гинэ зараад хэрэгэлчихсэн. 반지도 없어 이제. Одоо бөгж ч гэсэн байхгүй болцсон амар. 아니 그렇다고 그래서 뭐 내가
저기 우리 집사람하고 결혼했는데 뭐 결혼 안 한 사람처럼 사는 건 아니잖아요. Тэгээ бөгөөч байхгүй гэд нөө эхнэр нөхөр биш болохгүй шүү дээ тийм. Одоо ч гэсэн ингэ амьдарч байгаа. 그래서 나는 어떤 형식보다는 우리가 실제로 하나님 앞에서 진실하게 살아가는 모습이 더 중요하다고 보는 사람이에요. Аа. Тийм болохоор гол нь эндээс юу хэлэх гэж зүйл нь гэхээр яг янз бүрийн зүйл гэж яхаар илүүгээр гол нь би яаж бурхан таалагдах вэ? Эзний өмнө яаж зөв байх вэ гэдэг дээр л анхаарад ингээ амьдрсан байна гэж хэлэх гэж байгаа юм аа. 저도 우리 집사람이나 딸들에게 그렇게 항상 당부를 합니다. Тэгээ бас пастор гэсэн бас өөрийнхөө эхнэр болон охтуудаа ч гэсэн тэг загтай. 그래서 이게 어떻게 보면 자, 아내가 자기를 만들어가는 일에 있어서 자, 이런 모습이 참 중요한 모습이라는 것을 알아야 됩니다. Тэгээ тийм болохоор энэ дээр хэдлээ гол агуулгаараа авах юм бол эхнэр хүн хэрхэн бие авч явж хэрхэн өөрийгөө босгон байгуулах гэдэг дээр ярилцж байгаа шүү дээ тийм ээ. Маш чухал агуулга байна. 자, 5절에 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장했다. 그렇게 말씀했어요. За 5 дугаар эшлэгийг авах юм бол тэгсэн учир нь ийхүү урд цагт бурханд найдвараа тавьсан ариун эмэгтэйчүүд нөхрүүдтэй захирагдан өөрсдийгөө гоёдаг байваа гэж хэлсэн. 자, 그러면서 사라를 예로 들었습니다. 사라가 아브라함을 주라칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 않으면 그의 딸이 된 것이니라. 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд Сарагаар жишээ авсан те 8 6 дугаар эшлэгийг авах юм бол тэгээд Сара дээр түнчлэн Сара Авраамыг эзэн гэж дуулууртай дагсан юм аа. Та нар ямар ч аюулаас айхгүйгээр зөвийг үйлдвэл тэр эмэгтэй хүүхдүүд болно гэсэн. 자, 여기 이게 무슨 말씀이냐면 사라가 아브라함을 주인처럼 섬겼다고 그랬어요. За тэгээд Сара Авраамыг эзэн гэж дуудсан гэж хэлж байгаа тийм. Яахан юу яавал яасан? 이것은 아내들이 사라처럼 남편들에게 순종하는 삶을 살 때, 그럴 때 하나님이 그 아내의 모습을 통해서 하나님께 인정받는 사람이 될 수 있다고 하는 것을 여기 이렇게 고백을 하는 거예요. За энэ дээр харах юм бол тий Сара мэт ялангуяа тий дуулууртай байх нь ер нь бүртээ дуулууртай байх нь яах вэ гэсэн чинь дараад нь эзнээс ингээд эзэнд хүлээн зөвшөөрөгдөн гэсэн үг. Эзэнд хүлээн зөвшөөрөгдөх энэ мэт ингээд эзэнд хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэдгийг одоо жишээ авч хэлж өгч байгаа Сарагаар тий бас түүний эмэгтэй түүний юунууд болно. Түүний хүүхдүүд болно гэдэг нь ийм утгатай. Энэ мэт хүлээн зөвшөөрөх болно штэ гэж хэлж өгсөн. 자, 어떻게 인정을 받느냐면 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것입니다. 어찌 보면 사라의 딸과 같이 사라가 순종하는 것을 닮아간 사람처럼 따르고 있죠. Тэгээ ялангуяа энэ дэр тэгсэн те та нар яаж тэгвэл түүнийг дуурах вэ одоо гэсэн чинь нэг юугаар зөвийг үйлдээрээ гэсэн те зөвийг үйлдэх хэрэгтэй айдсгүй байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэх юм бол одоо Сара мэт ингэ хүлээн зөвшөөрөх боломжтой штэ гэж хэлж гисэн. 자, 사라가 하나님 앞에서 남편을 잘 순종함으로 믿음의 어머니가 된 것처럼 어찌 보면 아내들도 그 남편에게 잘 순종하면 그 사라의 신앙을 그 계대를 이어가는 아름다운 아내가 되었다라고 사도 베드로는 선포하는 거예요. За тэгээ Сара болохоор чинь итгэлийн одоо ээж гэж явж байгаа шүү тийм ээ. Тэгээ бид нэр Сара хэрхэн итгэлийн ээж болсон талаар одоо хэдлээ сурахдаа Сарагийн итгэл гэдэг зүйлийг анхаарад тэгээ Сарагийн итгэлээс ингээ үлгэр аваад ингэх юм бол бидний хувьд ч гэсэндээ маш одоо эзний өмнө хүлээн зөвшөөрөгдсөн тий зөв өөрчлөлтүүд илүү сайхан ирээдүйн өөрчлөлтүүд ингээ авах боломжтой гэж ингээ хэлж өгч. 자, 여기 사라가 이렇게 믿음으로 나아갈 때 그 히브리서 11장 11절의 말씀에 한번 보세요. 히브리서요, 목사님? 네, 히브리서 11장 11절. 히브리서 11장 11절. 네. 네. 자, Еврей 11-ийн 12-ийг авах юм бол хэдүүлээ энэ дээр байж байгаа Сарагийн талаар адилхан харъя. 읽을까요, 목사님? 네.
За итгэлээр Сара хүртэл хэдийгээр нас бий хэтэрсэн боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь тэр амлагчийг итгэмжит гэж үзсэн юм аа. 아멘. 자, 이 말씀을 보면 사라가 믿음으로라는 말은 어떻게 보면 하나님의 약속을 믿었다는 얘기인데 그 믿음으로 순종할 때 하나님이 사라가 나이가 많습니다. 사라가 나이가 90세에 이삭을 낳았어요. 어찌 보면 아이를 낳을 수 없는 그런 여인이었는데도 사라가 믿음으로 남편을 잘 순종할 때 하나님이 사라에게 잉태하는 역사를 하나님이 보여줬다는 거예요. За тэгээ энэ дэр харах юм бол гарсан тийм ээ. Хин Сарагийн хувьд болохоор чинь яг үнэндээ нас нь 90 настай болцсон байж байгаа. Тэгээд гэтээ тэр асуулаарэ итгэлээр гэж хэлж байгаа болохоор чинь амлалтаа эзэн заавал биелүүлнэ гэдэгт тэр үед ч гэсэн итгэсэн гэсэн үг тааш тийм ээ. 90 настай болсон ч гэсэндээ би хүүхэд төрүүлнэ гэсэн итгэлтэй ингэ байсан гэсэн. Итгэлээрээ тэрээр байснараа эзнийг дуулууртад агсан гэж хэлсэн. 자, 하나님이 아브라함에게 찾아오셔서 명년 이맘때 아브라함 99세입니다. 명년 이맘때 내게 아들이 있을 것이라고 말씀했습니다. За тэгээ 99 тухайн үед Авраам чи 99 настай байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр үед нь эсгэлээрээ эзний өн ирээд та ингээ хүүхэдтэй болно гэж хэлсэн. 그때 사라의 나이는 89세였어요. Тэр үед Сара 89 настайсэн. 근데 그 남편은 어떻게 순종했냐면 그 남편이 하나님의 약속을 믿었어요. Гэтэ тухайн үед Сара нөхөртөө яаж итгэсэн гэхээр нөхөр нь Бурхны үгэнд итгэсэн. 그 약속을 사라도 순종해서 믿었다라는 얘기예요. Гэтэ харин нөхөр эхнэр нь гэсэндээ бас тэр үгэнд нь дуулууртай байгаад итгэсэн гэсэн үг. 그래서 여기 히브리 11장 11절에 믿음으로라는 단어는 사라의 순종을 얘기하는 거예요. Энэ дээр Еврей 11:11 дээр орж итгэлээр гэдэг үг болохоор чинь Сарагийн дуулууртай байдлыг хэлж байна. Дуулууртад агсан гэсэн утгыг хэлж 남편에게 하신 하나님의 약속을 믿었다는 얘기예요. байна. Нөхөрт нь өгсөн Бурхны амлалтанд тэрээр итгэсэн гэсэн. 자, 그것을 통해서 사라는 하나님의 역사를 경험했죠. Тэгээд тэгж итгэснээр яасан бэлээ Сара Бурхны үйлсийг биеэр мэдэрсэн тий. 자, 90세에 사라가 이삭을 낳았습니다. За тэгээд 90 настай болоо тэрээр 90 настай болсон ч гэсэндээ Исаакийг төрүүлсэн. 이런 메시지를 통해서 우리에게 주는 메시지는 아내가 순종할 때 하나님이 역사하신다는 것을 보여주는 거예요. За эндээс бид нэр юу харах вэ гэхээр эхнэр хүн дуулууртай тагах үед Бурхан ажилдаг гэдэг эндээс харж байна. 자, 여러분들 가운데 아내 된 사람들도 그런 역사를 만들어 가시기 바랍니다. Тэгээ энд байгаа эхнэр болсон бүх хүмүүс те одоо тийм эснээс эсний үйлсийг ингээд үзэхүйцээр та хүлээж авах болтугай. 자, 그의 딸이 되어 가시기 바랍니다. 여기 있는 것처럼. Бас саяны Библиэлд Эфес номд Петр номд байсан шиг та бас Сарагийн охин болох болтугай. 자, 7절에는 남편들에게 주신 교훈이에요. За 7 дугаар ишлэлийг харах юм бол харин энэ дээр нөхрүүдэд өгсөн юу байна те? 자, 남편의 사명, 남편의 위치가 무엇인가를 여기에서 말씀합니다. За энэ дээр харах юм бол нөхөр хүний байр суурь гэж юу юм бэ? Нөхөр хүний үүрэг гэж юу вэ гэдэг талаар гарч ирж байгаа. 자, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 이렇게 말씀합니다. За харах юм бол хэлсэн те түүнчлэн гэсэн. түүнчлэн 자, 남편에게도 이와 같이라고 하는 것은 그 이와 같이라는 것은 하나님이 남편에게 주신 위치가 있는데 그것을 깨달아서 그런 뜻이에요. За энэ дээр бас нэг одоо солонгос библиэлд бас ялгаа байхгүй мөн түүнчлэн гэж хэлж байгаа юм байна л та. Гэтэ түүнчлэн нөхрүүдээ гэж хэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ түүнчлэн гэдэг үг нь болохоор чинь мөн ялгаа авахгүй танд бас үүрэг байгаа гэдгийг ингээд сануулж байгаа гэсэн. 자, 그런데 아내에 대해서 지식을 따라 너희 아내와 동거하라고 그랬습니다. Тэгээд дараад нь юу гэсэн гэхээр их нэртэйгээ ойлголцох хэрэгтэй гэж хэлж өгсөн. 자, 이 지식은 어떤 지식일까요? Энэ одоо мэдлэгийн дагуу их нэртэйгээ ойлголцож иж гарч байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэнд хэлэгдэж байгаа мэдлэг гэж яг юу вэ? Ямар мэдлэг хэлж? 먼저는
아내의 역할에 대한 지식을 갖다가 알아야 됩니다. Нэгдүгээрт нь болохоор мэдлэг гэдэг нь эхний удаад нь эхнэр хүнд бурхнаас өгөгдсөн үүрэг байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэр мэдлэгийн талаар. 때로는 아내들은 남편보다 연약합니다. Хоёрдугаарт нь болонгууд чинь эр хүнийг бодох юм бол эхнэр хүнтэй нь илүү сул дорой гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэсэн. 자, 가정일을 돌보고 또 자녀를 양육하는 일이 쉬운 것이 아니에요. Тэгээ гэр эхнэр хүний хийдэг үйлдэл одоо үүргүүд нь бол амар зүйл биш байгаа. Гэрээ ажил хийх, үр хөвгт өсгөх, төрүүлэх 그 일에 도우라는 얘기입니다. тэр бүх зүйлийг эхлээд мэдэж хүлээж авч туслах хэрэгтэй гэсэн утгатай. 또 두 번째로는 아내는 같이 하나님의 일을 하는 동역자의 개념으로 알라는 얘기예요. За бас дараад нь болохоор чинь за хоёрдугаарт нь тэгвэл эхнэр хүн бол эхнэр хүнтэй нь тантай ажиллахан үүрэг хүлээлцэж байгаа таны хамтрагч гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэсэн утгатай. 그래서 그 아래에도 뭐라고 그랬냐면 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아. 귀히 여겨라. 이렇게 말씀하죠. За тэрэн дээр 7-гийн сүүл дээр гэсэн те амийг нэгүүлслийг хамтран өвлөгч гэдгийг мэдгэсэн. 어찌 보면 우리가 하나님 앞에 서게 되면 남편과 아내가 잘 협력하면 그만큼 하나님 앞에 가서 상급을 나누어 가질 수 있다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэлхийд амьдарч явах үедээ эхнэр нөхөр гэсэн энэ одоо хоёр те хамт нэг баг болоод маш сайн ингээд одоо баг бас чадах тохиолдолд дараад нь эзний өмнө очиход та хоёрын хамтраад хийсэн тэр одоо үйлсийн чинь төлөөх шагнал нь илүү агуу байх болно гэдгийг хэлж байна. 그래서 남편이 아내를 바라보는 시각은 언젠가 하나님 앞에 가서 상을 나눌 수 있는 같은 믿음의 동역자다. 그것이 올바른 지식이에요. Тийм учраас нөхрүүд эхнэрийгээ харахтаа энэ хүн бол эзний өмнө очих үед хамтдаа илүү их шагналыг авахын төлөөх надтай хамтрах энэ дэлхий дээрх миний хамтрагч шүү гэж ингэж харах хэрэгтэй. 자, 골로새서 3장 19절 한번 보세요. Колосоос 3-장 19절. 골로새 3장 19절. За Колосай 3:19 гэдэг л харъя. 골로새 3장 19절에 자, 이렇게 말씀합니다. 남편들아, 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 이렇게 말씀합니다. За энэ дээр болохоор нөхрүүдээ эхнэрээ хайрлах түн тэдэнд бүх хатуурхаа гэж бичигдсэн байна. 여기 괴롭게 하는 게 어떤 면이 아내를 괴롭게 하는 걸까요? За энэ хатуурхах гэдэг үг байгаа даа. Энэ ямар утгатай вэ? Энэ одоо солонгосоор болохоор чинь тэднэрлөө бүгд авшил гэсэн утга байгаа байхгүй? 자, 어떤 사람은 이 말씀을 가지고 남편들한테 막 싸우자고 덤비는 사람이 있어요. 왜 나를 괴롭게 하느냐고. За тэгэнгүүт одоо зарим хүмүүс одоо зарим эхнэрүүд энэ үгийг бариад нөхөрлөг бас дайрдаг. Энэ дээр хаар ингээд бити хатуурах, бити давшилыг бичсэн байна. Ягаад над руу ингээд ярих хүмүүс бас байдаг. 이 성경 말씀을 가지고 남편을 공격하는 걸 내가 봤어요. Ингээд Библийн үгээр ингээд нөхөрлөгөө давшилж байгаа эхнэрүүдийг бас ингээд харж байсан. 그런데 그 사람은 이 말씀의 뜻을 잘 몰라서 하는 얘기예요. Тэгээ яг үнэндээ нөгөө зөвхөн өнгөцгөн хараад хүмүүс давшилгаа сонсож яг Библийн цаад утгыг мэдэхгүйгээр ингээд давшилаад байдаг хүмүүс. 남편이 아내를 괴롭게 하는 게 뭘까요? Тэгвэл нөхөр эхнэртэй одоо энэ чи одоо давшил хатуурах гэж байгаа үг ямар утгатай гэж бодож байна. 자기가 남편의 위치를 지키지 않는 게 아내를 괴롭게 하는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу утгатай гэхээр нөхөр хүн өөрийнхөө байр суурин дээр байхгүй байгаа байдлыг ингээ хатуурах гэж үзсэн. Хатуурхах гэсэн ойлголттой утга тууж болно. 하나님의 구원의 기관으로서 하나님의 나라를 세워나가는 일에 자기가 책임을 다하지 않는 것이 아내를 괴롭게 하는 겁니다. Тэгээд нөхөр хүн өөрийнхөө байр суурин дээр байхгүй нэг талаараа одоо энэ гэр бүлийг авралын үйлсийг бий болгодог, авралын үйлсийг дамжуулдаг нэгэн байгууллага гэж үзэх юм бол тэр байгууллагын одоо гол дарга нь ажлаа хийхгүй байгаа адилхан. 두 번째로는 아까 지식을 따라 아내와 통과하라고 그랬는데 아내에 대한 지식이 없어서 아내를 믿음의 통역자로 대우하지 않고 아내를 때로는 종으로 또 아내를 구박하고 핍박하는 일에 대우하기 때문에 그게 괴롭게 하는 거예요. За тэгээд мөн дараад нь юу гэхээр нөхөр өөрийн байр суурийг мэдхгүй
тэр байран дээр байхгүйгээс гадна эхнэр хүний байр суурийг ойлгохгүй байгаа байдал нь бас хатуурхалт ордог гинэ. Ялангуяа эхнэр хүн бол яах гэж тэр хүнтэй хамт байгаа гэхээр амийг хамт өвлөлцөхийн тулд эзний өмнө очиход шагналыг агуу их шагнал авахын тулд хамтран энэ дэлхий дээр амьдрах хамтрагч байдал чинь тэрийг яаж гингүүд чинь хин ч биш болгоод тэр боол шиг хандаад тий тэгээд инг тэг гэдэг ч юм уу тий одоо ийм байдлаар хандаад ирж байгаа байдал нь энэ бол буруу бодол болоо явчихжээ. 그래서 여기 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀여기라고 그런 겁니다. Тийм учраас энэ дээр хэлсэн амийн нэгүүлслийг хамтран өвлөгчих нь түүнийг хүндлэх ёстой гэж Библиэр хэлсэн. 자, 에베소서 5장 25절을 읽어보세요. За Эфес 5-ын 25절요. 네, 25절. 22절요. 무슨? 5장 25절. 아하. 자 Эфес 5-ын 25-ыг эдлээ харъя. 자, 남편들에게 주신 명령입니다. 아내 사랑하기를 네. 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해서 자신을 죽인 같이 하라. Аа. За энэ дээр харах юм бол Эфес 5-ын 25 дээр болохоор нөхрүүдэд өгж байгаа юм одоо тушаал гэж ойлгож болно. За энд унших юм бол нөхрүүдээ Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийгөө өгсөний адил эхнэрүүдээ хайрл гэж хэлсэн. Амен. 남편들은 참 부담스럽습니다. 이 말씀을 읽을 때마다. Тэгээ нөхрүүд энэ үгийг унших болгонд айгүй ингээд нэг одоо юу тайван бас байдаг гэнэ. 아, 예수님이 교회를 사랑하시는데 그 교회를 위해서 자기를 십자가에서 죽으셨어요. Бидний эзэн 자기를 Есүс 희생하셨어요. чуулганыг хайрлаж тэр чуулганы төлөө чуулганыг аврахын тулд өөрөө загламай дээр цовдлогдсон шүү дээ тийм. 근데 아내를 남편들이 사랑할 때는 예수님이 교회를 위해서 자기를 희생하신 것처럼 아내를 위해서 희생하라는 얘기예요. Энэ тэр яг тэрэн шиг буюу чуулганыг хайрласны адилаар эхнэрээ хайрлах гэдэг нь одоо Иесус чуулганы төлөө өөрийгөө үгүйсгээд те өөрийгөө зольж байгаатай яг ижилхэн тийм золилтыг ч гэсэн эхнэрхээ төлөө авах хэвээр гэсэн ийм одоо агуулга шүү дээ те. 자, 그만큼 그 아내의 가치가 남편에게 있어서 얼마나 소중하고 중요한가를 얘기하는 겁니다. Энэ утганы үс утгатай хэлээрээ эхнэр хүн гэдэг бол энэ хэмжээний үн цэнтэй гэдгийг ингээд сануулж өгч. 여러분들 집을 세워나갈 때도 기둥이 하나만 있으면 그 집은 불안정합니다. Та бодох юм бол бид нэр гэр өөрсдийнхөө соёлоор бодсон ч гэсэндээ гэрийг ингээд барихад хэрвээ баг нь тий хэрвээ ганцхан байх юм бол тэр чинь ингээд эвгүй. 그 집을 세워나가는 일에 남편이 하나의 기둥이 되고 아내가 하나의 기둥이 될 때 그 집은 견고해질 수 있어요. Тэгэхээр харин гэр гэдэг зүйлийг гэр бүл гэдэг зүйлийг босгон байгуулахад эхнэр нь нэг баг нь болж нөхөр нь нөгөө баг нь болж ингэж байгуулагдсан гэр бүл илүү ингээд бат бөх байдаг. 그렇기 때문에 아내의 사명을 잘 지키고 남편의 사명을 잘 지켜야 됩니다. Тийм учраас хин хинд нь байж байгаа өгөгдсөн үүрэг гэж байгаа. Эхнэрт өгөгдсөн үүрэг байна. Нөхөрт өгөгдсөн үүрэг байна. Аль аль нь үүргүүдээ сайн үүрэх нь их чухал. 자, 예수님이 우리에게 명령하신 대로 또 여기 사도 베드로를 통해서 권면하신 대로 우리가 살아가야 되겠습니다. Биднэрт те энэ Илч Петрээр дамжуулаад биднэрт ч гэсэн бас энэ одоо мессежийг өгч штэ те. Тэгэхээр энэ мессежийг бид нэр бас хүлээж аваад үүнийг бас ингээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй чухал юм. 우리 잠깐 쉬었다 하시죠. За хэдүүлээ түр амарч байгаа дахиж өгөөсөө. За энэ дээр үсгэлэр ингээд залбиралт чинь цаа тутгар очихгүй гэж хэлсэн те. 자, 남편들이 아내를 이렇게 사랑하고 또 아내를 생명의 유업으로 함께 이어받을 자로 알라고 하는 이유가 무엇인가? 그것에 대해서 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 이렇게 말씀했어요. За энэ дээр харах юм бол та нөхөр хүн яагаад эхнэрийг амийн хамтран өглөж гэж хүлээж аваад хамтдаа ингээд түүнийг хүндлэх ёстой гэхээр ингэснээрээ залбиралт тань эзэн хүлээж авах боломжтой гэдгийг хэлж гисэн. 자, 베드로는 알고 있는 겁니다. 남편들이 아내의 가치를 모르고 아내를 괴롭게 하거나 또 지식을 따라 동거하지 않는다면 가정의 호주로서 사명 감당하는 일에 어려움이 생길 것이라고 하는 것을 알고 있었기 때문에 그래요. За энэ дээр харах юм бол нөгөө яагаад ингэж хэлсэн шалтгаан нь болохоор чинь Илч Петр юуг мэдчихсэн гэхээр нөхөр хүн эхнэрийнхээ байр суурийг болон үүргийг мэдэхгүйгээс болоод эхнэрийгээ хүндлэхгүй болоод ирэхлээр
эхнэр хүний байдалд ингээ бас ингээд одоо юу гэх вэ? Одоо тайван бас болж эхэлнэ тий. Тэгэхэд ирэх юм бол тэр гэр бүл гэдэг чинь тэр чигээр ингээд одоо бат байха болно гэдгийг ингээд мэдчихсэн учраас ингээд тусгаалan хэлсэн байна. 그래서 남편은 가정의 그 영적인 면에서 지도자예요. 그래서 네, 깨어도하는 삶이 네. 아주 중요합니다. За 분별하는 тэгэхээр 삶이 중요해요. За нөхөр хүн гэдэг бол тухайн гэр бүлийн зөвхөн нэрний хувьд юм уу те гэр өрхийн тэргүүн гэдэг утгаараа тэргүүлэгч гэхээс илүүгээр нэмэлтээр бас сүнсний төлөс одоо удирдагч нь байгаа. 그래서 남편이 아내의 가치를 알고 살아갈 때 너희 기도가 막히지 않을 것이라고 조언한 거예요. Тийм учраас удирдагч хүнийг тийм учраас удирдагч гэсэн болсон нөхөр нь эхнэрийнхээ яах вэ? Бас эхнэрийнхээ үн цэнийг бас мэдээж хүндлэх үед харилцан туслалцаа буюу одоо ингээд нэг эвлэлдэж ирдэг гэсэн үг. 그래서 남편들도 자기의 위치를 잘 지켜야 됩니다. Энэ нөхөр хүн ч гэсэндээ өөрийнхөө байр суурь гэдэг зүйлийг маш сайн одоо хадгалах хэрэгтэй. 자, 여기 8절부터는 11절까지 성도들을 대상으로 해가지고 사도 베드로가 권면을 하는 말씀입니다. За хэдүүлээ цаашаа 3-ын 8-аас 11-ийг харах юм бол энэ дээр бас гарч байгаа. Юу гарч байгаа гэхээр 자, 모든 그리스도인들을 향해서 이렇게 살라고 명령하는 거죠. тэгээ энэ 8-аас 11 дээр харах юм бол Илч Петр одоо бүх Христ хүмүүст буюу бүх эзний хүмүүст зориулсан хандаад та нар яг ингэж амьдраарэ гэдэг ингээд сануулж өгч байгаа хэсэг байгаа. 자, 너희가 다 마음을 같이 하라고 그랬습니다. За эдгээрт нь болохоор чинь та нар бүгдээрээ сэтгэлдээ ингээд нэг байгаарэ гэж хэлсэн. 자, 어떤 마음으로 같이 해야 될까요? Ямар сэтгэлээр тэднийг ингээ хамт хийгээрэй гэсэн бэ гэхээр гэж байгаа. Энэ дээр харах юм бол 자, 빌립보서 2장 5절에는 그리스도 예수의 마음입니다. энэ дээр болохоор ямар сэтгэлийг хэлж ирэхлээр Филиппой 2-ын 5 дээр байдаг эзэнний сэтгэлийг хэлж. Эзэн Есүсийн сэтгэл. 또 마음을 같이 하라고 할 때 고린도 전서 1장 2절에 보면 고린도 교회의 모습 그리스도 예수 안에서 거룩해지고 각처에서 그리스도 예수의 이름을 부르는 모든 자들 하는 거 보니까 각처에서 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 일에 또 성도로 부르심을 받은 모든 일에 마음을 같이 하라는 거예요. За бас өөрөөр хэлэх юм бол бас сэтгэлээр нэгдээд нэг байгаарэ гэсэн нэг байгаад хамт үйлдэж нэгдэх ёстой гэсэн шалтгааны нэг нь юу гэхэлэр чинь 1-р Коринт 1:2-ыг хэлж байгаа 2 дээр хэлж байгаачлан харилцан ариун байдалд нэг байж эзэн Есүсийн нэрээр тэг дуудагдсан буюу итгэгч гэдэг энэ нэрэн дор ингээ хамаарагдж байгаа хүн болгон хамтдаа ингээд бид нэг сэтгэлээрээ нэгдэх ёстой талаар хэлж өгсөн. 자, 이 마음은 하나님의 나라를 세워나가는데 하나된 마음이라고 할 수 있습니다. Энэ нөгөө талаар харах юм бол энэ бол Бурхны хаанчлалын төлөө зүтгэхэд эзний хаанчлалыг түгээхэд бид нэр ингээд хамтдаа нэг болох ёстой гэсэн ийм агуулга байна. 여기 너희가라고 할 때는 우리 그리스도인 모두를 같이 칭하는 메시지라고 할 수 있습니다. Энэ дээр болохоор мөн одоо эцэст нь бүгд гэдэг үгэн дотор цааш бүх хүмүүс буюу Христийн нэрэн дор одоо цугулж байгаа бүх хүмүүс гэсэн утга орж. 저와 여러분도 같은 마음을 가져야 돼요. Тэр нь энэ нэрэн дор ч гэсэн бид нар бас орж байгаа шүү дээ. Тийм хэдүүлээс орж байгаа учраас бид нар ч мөн нэг сэтгэлтэй байх дээр хичээх хэрэгтэй гэсэн. 하나님의 구원 운동을 하나님의 나라를 세워나가는 일에 큰 마음을 가져야 돼요. Бид нэр хэдүүлээ хамтдаа эзний хаанчлалыг тэлэх энэ ажил дээр нэг сэтгэлтэйгээр нэгдэх хэрэгтэй гэсэн. 마음을 같이 해서 동정하라고 얘기했습니다. Тэгээ бас сэтгэлээрээ нэг болоод буюу эвтэй байгаад нэг болоод дахиад бас одоо дотроо нэгдэх ёстой гэсэн. 자, 여기 그 전에 성경에는 세위라며 이런 말이 있는데 그것은 어찌 보면 형제의 사정을 알고 그 형제의 어려움을 같이 나누라는 뜻입니다. За энэ дээр нөгөө нэг одоо инэрэнгүү гэж гарч байгаа тийм Монгол Библиэл дээр инэрэнгүү гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ болохоор чинь Эртний Библийг харах юм бол энэ дээр юм байна. Инэрэнгүү гэдэг үгэн дотор болохоор чинь ах トゥ усийнхээ нөхцөл байдлыг мэдээд ах トゥ усийнхаа одоо үүрч байгаа ачаануудыг хамт үүрлцэх ёстой
태 гэсэн агуулга бас байгаа. 자, 여러분들 가운데 어려움을 당한 사람이나 아픔을 당한 사람이 있으면 그 아픔과 어려움을 우리가 같은 마음을 가지고 때로는 기도해주고 또 격려해주고 힘을 주는 것이 중요합니다. 그게 동정하는 마음. Тэгээ одоо энэ дээр болохоор чинь инэрэнгүү гэхээр бидний донд ч гэсэн те ямар нэгэн байдлаараа асуудалд орсон нэгэн байх юм уу, те эрүүл мэндэд өвдөж байгаа нэгэн байх юм уу, ийм байх юм бол тэр хүмүүсийнхээ төлөө хамтдаа залбирч, урамшуулж те энэ зүйл дотор инэрэнгүү гэдэг байдлаас явж байгаа гэсэн. 또 형제를 사랑하며 불쌍히 여긴다고 하는 메시지도 형제의 형편을 때로는 가난하고 때로는 어려움 가운데 있을 때 그 형제를 도우라는 뜻입니다. За мөн дахиад нарах юм бол те эерэг одоо хамтдаа харилцсан бие биендээ даруугаар хандаад гэдэг нь бие биентэйгээ одоо хуваалцах зүйл бол хуваалцаад өөрийн зүгээс хийх зүйлсүүдийг харамгүйгээр те нэгдлийн төлөө ингээд үйлдэх хэрэгтэй гэсэн. 또 겸손하며 그랬지요. Бас энэ дээр даруу байх талаар ярьсан те. 겸손이라고 하는 것은 우리 모든 그리스도인들은 서로 섬기라는 그런 메시지입니다. 서로 섬기는 마음으로 하나가 되라는 뜻이에요. За энэ даруу гэдэг нь болохоор чинь бас ялгалгаа авахгүй мөн түрүүний хэлсэнчлэн бие биендээ үйлчлэх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн. Надаас өгч болох зүйл юу вэ? Нэг болоход бид нэр эвтэй байхын тулд миний зүгээс гаргах ёстой зүйл юу вэ? Тэ буулгах ёстой сэтгэл юу вэ? Бүгдийг ингээд үйлчлэлийн сэтгэлтэй байх ёстой гэсэн үг та. 특별히 겸손은 자기를 낮추고 남을 높이는 자세가 겸손입니다. За даруу байдал гэдэг нь бас нөгөө өөр хэлэх юм бол өөрийгөө дорд болгоод таны нөгөө тал зогсож байгаа хамтран сэтгэгчээ та өргөмжлөх те хүндэтгэх энэ мессеж утга байгаа. 우리의 겸손은 하나님의 구원 역사를 이루기 위해서 겸손한 거예요. Бид нэр яагаад ингэж өөрийгөө дорд болгож өөрийгөө буулгаж хажууд байгаа хамтран сэтгэгчийг өргөмжлөх хүндлэх ёстой гэхээр ингэж эзний авралын үйлс тэлэгдэхийн төлөө гэвэл та заавал ингэх хэрэгтэй. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 항상 겸손해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр тэг даруу байдал гэдэг энэ одоо үгийг үргэлж ингээд өөртөө сануулах хэрэгтэй. 자, 또 이 구절 말씀에는 자, 우리 그리스도인들이 세상에서 어떻게 자기를 지켜나갈 것인가? 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 그랬어요. За хэдүүлээ одоо цааш нь 1-р Петр 3:9-ыг харах юм бол энэ дээр харах юм бол тэгвэл Христэлд хүн өөрөө та өөрийгөө хэрхэн одоо хамгаалж амьдрах талаар ингээ зааж байгаа. Энэ дээр харах юм бол зөвийг одоо тийм буруугаар доромжлоор гэж хэлдэг шүү дээ тий. Тэгэж болохгүй гэж хэлсэн. 우리의 복을 빌라고 얘기합니다. Харин бид нэр яах гэхээр муугаар доромжоор буруугаар гэж байгаа хүмүүсээ өсөргөөд нь биднэрт өрөөгөрөө гэж хэлсэн тий. 자, 이것을 위해서 너희가 부르심을 받았으나 이는 복을 이어받게 하려 함이라 이렇게 말씀했어요. За тэгэхээр бид нэр тэдгээр зүйлсүүдийн төлөө биш харин өрөөл авахын төлөө хийж авч өрөөгдөх ёстой гэж хэлсэн. 자, 어찌 보면 우리를 불러주신 하나님의 뜻은 뭐냐면 때로는 악한 사람들 또 불의한 사람들에게 하나님의 빛을 나타내기 위해서 하나님이 우리를 불렀어요. Яагаад тэгэхээр бид нарыг сонгож дуудаж тусгаарласан эзний зорилго юу гэхээр ингэж харааж байгаа, ингэж доромжилж байгаа тэр хүмүүс рүү бид нарыг хайрыг авч өгч гэж ингэж илгээж байгаагийн учраас бид нэр тэр хүмүүсийг өрөөх ёстой гэж хэлсэн. 자, 악한 자들이나 불택자들이 우리를 통해서 하나님을 발견하고 그 앞에 돌아온다고 하면 그들도 어떻게 보면 우리에게 주신 복을 이어받는 겁니다. Ялангуяа одоо хүмүүсийн нүдэнд харагддаг муу нэгэн те одоо нэг болохгүй хүмүүс юу гэдгийг те сонгогдоогүй юм шиг харагдаж байгаа тэр хүмүүсүүд рүү бид нэр эзний хайрыг авчичоод бидний үйлдэлсэн тэр үйлчлэл бидний одоо авчиж байгаа тэр одоо бидний тэр золиосоор дамжуулаад тэр хүн өрөөлтөд аавна гэх юм бол энэ танаар дамжуулаад тэр хүн өрөөгдөн гэсэн утга шүү дээ. 자, 우리가 세상을 바라보는 이 시선이 굉장히 중요합니다. Бид нэр энэ дэлхийд амьдрахдаа альвааг яаж харах вэ гэдэг таны одоо харах үнцэг их чухал. 우리가 사람을 바라보는 또 믿지 않는 사람, 악한 사람을 바라보는 시선이 중요한 거예요. Бид нэр ялангуяа те одоо бусдыг хэлдгээр бол одоо муу нэгэн те
одоо тийм бүтггүй үл бүтгэхүн гэдэг ч юм уу тиймэрхүү хүмүүсийг харж байгаа бидний харах өнцөг маш чухал гэдэг. 자, 여러분들에게 질문 한번 좀 던져보죠. 자, Павел 여러분들은 세상 사람들을 어떤 눈으로 바라봅니까? та энэ дэлхийн хүмүүсийг ямар сэтгэлээр хардаг вэ? 자, 어떤 눈으로 바라봐요? Та тэднийг харах өнцөг чинь ямар байдаг болоо? 자, 얘기 한번 해보세요. Та хин нэг хариулж өгөөрэй. 야, 우는데 뭐 듣고 뭐 왔다가 우리 쳤다. 야, 정말 야, 안 좋게 보이는 네. 정말 뭐라고 불성실하고 너무 안 되는 사람들을 어떻게 볼 수 있는지 모르겠다고 하네. 아, 그래요? 자, 지금 또 한번 얘기해 보세요. 하네요. 자, 얘기해 보세요. 나 өөрөө манайхаа өөрөө уушадчих. Бурхны хүний нүдээр л харах хэрэгтэй те. 하나님의 사람의 그 눈으로 시선으로 봐야 된다고. 하나님의 사람의 눈으로, 시선으로 어떤 모습으로 봐요? 그럼 тэр хүмүүсийн тэгвэл одоо төрх нь ямар харагдан ямар төрхийг та нар ямар байдлаар харна гэсэн үг вэ гэнэ? Бурхны нүдээр л гаргах. Тэгээ ерөнхийдөө залбираал орчдөг. 하나님의 Тэгээ 생각으로 дараа бас ухаар тэгээ бурхан дээр ирэх байх гэ тэрний төлөө юу залбирдаг. 기도하고 넘어가신대요. 더 작은 기도하고 언니는. 넘어간다. Өөрөвдөж уучлах сэтгэлээр харах хэрэгтэй баха. 불쌍히 여기고 예. 불쌍히 여기는 마음으로 봐야 한다고. 자, Ямар ч найдваргүй хүмүүс харагддаг. Ямар нэгэн зүйлд нөгөө одоо аврал авч чадахгүй тийм. 그 사람들한테 뭔가- 볼 때 회망을 어디 있는지를 모르고 그 모르는 사람으로 보인다고 하네. 희망이 없는 사람처럼. 음흠. 네. Бурханд надаас итгэсэй гэсэн тийм их. 그래서 그 어느 언니가 그 사람들 근데 사실은 희망이 이 세상에 없는 거 아니고 있을 텐데 이제 믿었으면 하는 그런 마음을 가진다고 하시네. 네. 자, 우리가 이 세상에 하나님이 우리를 불러주신 이유는 뭐냐면 악한 사람들이 있기 때문에 우리가 필요한 거예요. За, бурхан биднийг энэ дэлхий дээр те одоо нэг энэ дэлхий дээр дуудаад ингээд одоо биднийг авч явахгүй л ингээд үр төрч шалтгаан хийх гэсээр нэгдүгээр талаар чинь муу хүмүүс буюу одоо тэр нэг хорон муу хүмүүс гэж ярьдаг те тэр хүмүүсээс ингээд ангид байлгахын тулд ялгаж салгахын тулд 여러분들이 어려운 사람을 만나거나 고난 중에 있는 사람을 만나거나 때론 불택자를 만날 때는 자, 내가 하나님께서 그것에 필요하기 때문에 하나님이 그 사람들을 만나게 하신다 이래 생각해야 됩니다. магадгүй та хинтэй уулзсан бай. Энэ хүнтэй уулзуулсан шалтгаан гэж байгаа хаа гэж бодох хэрэгтэй. 그것은 마태복음 16장 16절에 사도 베드로에게 예수님이 축복하신 것처럼 내가 땅에서 매면 하늘에서도 풀리고 땅에서 풀면 하늘에서도 내가 땅에서 매이면 하늘에서도 매이고 땅에서도 풀면 하늘에서도 풀린다는 말씀이 있지요. Тэгээд та нөгөө санжинуу танд эрх мэдэл өгсөн гэсэн тийм Матай 16-гийн 16 дээр хэлсэн. Та газар дээр юуг холбоно тэнгэрт тэр чинь холбогдно гэж хэлсэн. Та газар дээр юуг тайлна тэнгэрт тэр чинь тайлагдана гэсэн. Танд тийм эрх мэдэл байгаа гэж хэлсэн. 그것은 저와 여러분들의 존재가 그 어둠 속에 있는 악한 사람들에게 빛을 비추고 그들로 하여금 돌아서게 하는 그 사명이 우리에게 있기 때문에 그래서 예. 하나님이 그 사람들을 만나게 하는 겁니다. Тийм учраас бидний гол үүргүүдийн нэг юу гэхэлэр чинь харанхуйд байгаа нэгэн дээр та гэрлийг аваач очих үүрэгтэй. Тэгэхээр тэр үүргийн дагуу магадгүй та хин нэг хүнтэй тааралдлаа гэх юм бол тэгээ бурхан таны тэр хүн рүү илгээсэн байж болно. Тэр хүн бол харанхуйд байна тэгэхээр та тэр хүн рүү гэрлийг авч үүрэгтэй. 그들은 하나님의 구원의 대상이에요. Тэр хүмүүс болохоор чинь бурхны одоо хүлээж байгаа хүмүүс, бурхны хайж байгаа хүмүүс. 그래서 이 악한 사람을 볼 때마다 안타까워하면서도 자, 저 사람들이 하나님 앞에 돌아왔으면 좋겠다 하는 그러한 중심으로 그들을 들여다봐요. Тийм болохоор бид нэр ямар нэгэн те одоо тийм стратегийн нөгөө үл бүтэх бүр ямар ч хүн байсан хамаагүй те адилхан стратегийн нөгөө хоёр үлдээ хоёр гартай хүн төрхтэй хүнээр бүтээгдсэн хүн л ах юм бол тэр хүн донд
ямар ч юм байсан гэсэн бид нэр очихдоо харамссан сэтгэлээр энэ хүн гэсэн нэг мэдчихээсэ бүтээгчээ мэдчихээсэ гэсэн ийм сэтгэлээр очих хэрэгтэй. 또 그들을 바라볼 때마다 그들을 하나님께로 인도할 사명이 나에게 있구나. 나 자신을 돌아봐야 됩니다. Тэгээ бид нэр тэр хүмүүс рүү очихдоо бас яг л тэрэ очиод байхдаа миний үүрэг юу вэ гэдгийг та бас эргэж бодох хэрэгтэй. 그래서 여기 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라고 한 것이 그래서 이렇게 말씀한 거예요. Тэгээ тийм учраас одоо хэлсэн те энэ дээр сая муугаар доромжийг доромжоор биш харин өрөөгөөрэй гэж хэлсэн. 자, 로마서 12장 19절에 보면 원수 갚는 것을 하나님께 맡기라고 그랬죠. Ром 12-ын 19 дээр харах юм бол харин юу гэсэн баг лээ. Өс авах зүйл байгаа бол тэрийг Бурхандаа даатгаа гэж хэлсэн. 그래서 성도는 선으로 악을 이기는 것이 성도가 세상을 바라보는 악한 자들에게 대처하는 지혜입니다. Тэгэхээр итгэгч хүний хувьд болохоор чинь харин мууг сайнаар дийлэх нь те жинхэнэ ухаалаг одоо яага ялалт байгаа. 마태복음 5장 35절로 38절로 45절에 그런 내용이 들어 있어요. Матай 5-ын 38-аас 45 дээрээс тийм агуулга байж байгаа. 그래서 여러분들이 세상을 살아갈 때 악한 자들을 어떤 시각으로 바라볼 것인지를 여기 사도 베드로는 권면한 겁니다. Тийм болохоор бид нэр одоо юу гэдэг те хүмүүсийн хэлдгээр л муу хүмүүсийг те харахтаа та ямар харах өнцгтэй байх вэ гэдгийг ингээд бодож үзээрэй гэж Илч Петр биднэрт сануулж байна те. 자, 여기 10절에 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 그것을 따르라 그랬습니다. Тэгээ 10-11-ийг харах юм бол гэсэн учир нь амийг хүсэмжилдэг бөгөөд сайн өдрүүдийг үзхийг хүсдэг хүн байвал тэр хүн нь хилээ муугаас хамгаал уруулаа худал хуурмгаас холдуулаа. Муугаас эргэж сайныгаа үйлд амар тайвныг хай амар тайвныг мөшгөөрэй гэж ингэж хэлсэн. 아멘. 세상 사람들에 대해서 우리는 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 소망을 갖고 살아요. Тэгээ бидний хувьд болохоор чинь те бид нэр амийг хүсэмжилдэг сайн өдрүүдийг үзэхийн төлөө ийм найдвар тээдэг тийм ээ эцсийн өдрийг ирээсэй гэд найддаг хүмүүс байгаа. 그래서 우리 그리스도인들은 혀를 금하여 악한 말을 그쳐야 돼요. Хэрвээ тийм хүмүүс гэж байгаа бол хэдүүлээ бид нэр хилээрээ ямар нэгэн муу муухай хэлэхгүй байх хэрэгтэй. Хэлэхгүй уруулаараа худал хуурмыг гаргахгүй байх тэр анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 그들을 구원해야 될 사명을 갖고 있는 사람이 또 그들을 하나님의 눈으로 하나님께 돌아왔으면 좋겠다라고 생각하는 사람은 말을 어떻게 할까요? Бидний хувьд чинь тусгай юм үүрэгтэй хүмүүс явж байгаа. Тэгээ бид нар бол хүмүүст гэрлийг түгээх үүрэгтэй, авралыг түгээх үүрэгтэй тусгай юм одоо үүрэг авсан хүмүүс. Гэтэл ийм үүрэг авсан нөгөө хүмүүс маань тэ амаараа муу мухаг хэлээд уруулаараа худлаа яриад ингэж яваад бол яах вэ? 우리의 입에서 악한 말, 거짓말, 시기하는 말, 비방하는 말, 음란한 말 그런 말 할 수 있을까요? Тэгээ тийм тусгай бүр ийм үүрэг авсан хүн хөрнөө тэгэл хараал ерөөл зэрэг хэлээл те эсвэл худал хуурмаг хэлээл тэгээд одоо хүмүүсийн яар дээр янз бүрийн тоглоомд авах уу одоо тэг янз бүрийн юмуд ингээ яриад яваад ивэл яах вэ? 또 그 입술로 거짓말을 말하지 말고 그랬잖아요. 거짓말하는 사람 어떻게 그 악한 사람들을 주 앞으로 인도할 수 있겠어요? Бас тэгсэнтэй уруулаараа битгий худал яриач худалтай битгий илрээч гэсэн те таны уруул чинь худалтай эвлэрсэн мөртлөө яаж нөгөө хүмүүстээр очиод аврал байгаа шүү гэж хэлэх вэ? 또 악에서 떠나 선을 행하라고 그랬죠. 적극적으로. Узар муугаасаа эргээд сайныг үлдээ гэж хэлсэн. 또 화평을 구하여 그것을 따르라고 그랬습니다. За тэгээ ясгалаарэ амар тайвныг ингээ илэрхийлээ гэсэн тэгээ тэрний араас ингээ мөшгөж яваарай гэсэн. 자, 마태복음 5장에 화평케 하는 자들은 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다고 그랬죠. За дараад нь Матай 5 дугаар бүлэг дээр бас энэ талаар байгаа тий. Амар тайвныг тогтоогч хүнийг бол Бурхны хүүхэд гэж дуудана гэж хэлсэн. 화평케 하는 것도 모든 사람들이 그리스도 안에서 그리스도의 마음으로 때로는 긍휼을 베풀어주고 때로는 용서하고 때로는 하나 되는 마음을 이야기하는 겁니다. Амар тайвныг тогтоогч гэдэг нь болохоор чинь тэр юу гэсэн үг лээрээ
тухайн одоо газар үл ойлголцол байх юм бол тэрийг эвлэрүүлж тэ үл уучлал байх юм бол тэрийг уучлж тэ ийм байж амар тайван гэж тогтож ирдэ. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 세상을 바라보는 시각은 그들을 하나님 앞으로 인도해야 될, 자, 그들을 주 앞에서 구원해야 될 사명을 가진 눈으로 바라보기 때문에 우리는 그에 합당한 삶의 자세를 가져야 된다는 거예요. Тийм болохоор бидний хувьд тэр мэтчлэн альва зүйлийг тэр мэтчлэн бид нэр эзэн рүү хүмүүсийг удирдах, үнэн рүү хүмүүсийг дагуулах ийм үүрэгтэй хүмүүс гэдэг утгаараа өөрсдийнхөө үйлдэл дээр бас нэг хяналтыг ингэ тавих хэрэгтэй. 그래서 여러분들이 때로는 믿지 않는 친척들이라든지 자녀들이라든지 또 이웃들이라든지 모든 사람들 앞에서 말 조심해야 됩니다. 말 조심. Тийм болохоор бид нэр зөвхөн чуулганыг хийхгүй та хамаатан цадан тэр бүхэл төрсөн орондоо үр бүртгийнхээ хажууд хаанч байсан гэсэн үг гэдэг зүйл дээр маш болгоомжлох хэрэгтэй. 행동 조심도 해야 돼. 행동. Үйлдэл дээр бас маш болгоомжлох. 제가 아는 어떤 사람은 교회에 있는 이야기를 또 남편과의 관계를 갖다가 자기 믿지 않는 친구에게 끊임없이 이야기하는 사람을 봤어요. Тэгээ хүмүүс ингээд нөгөө нэг янз бүрийн шалтгаанаар ингээд одоо тэнцээ болсон юмыг эн чинь ярьж ингээд яриад байдаг тийм. Жишээлх юм бол пастор жоохон чуулган дээр болсон юм, нөхртөөгөө болсон юм хүн бүгдийг ингээд хэлэхээр итгэж биш найздаач гэсэн ингээд хамаагүй ярьж байдаг хүн байсан гэнэ. 믿지 않는 친구는 오랜 시간이 지났는데 아직도 교회 안 나옵니다. Тэр найз нь яасан гэхээр олон жил үргэлжсэн ч гэсэндээ чуулганд ирээгүй. 왜 그럴까요? Яагаад гэсэн гэж бодож байна? 그 믿는다고 하는 사람이 자기 남편을 비방하고 끊임없이 부정적인 말을 하는 것을 보고 아이고 예수 믿어도 별거 아니구나. 너나 믿어라. 그거예요. Яа. Тэгээ яасан гэсэн чинь тэр одоо тийж аахгүй нөгөө хүн болохоор чинь өөрөөс нь өөр гэж бодоод шүү итгэгч хүн гэдэг өөрийгөө хэлээд байгаа мөртлөө ялгаа байхгүй ингээд нөхрийгөө буулгаал те инглээ тэглээгээл юм ингээ яриад байх хэрэг хүн яаж вэ ялгаа өөцөс итгэсэн ч итгээгүй ч юу н ялгаа байдаг юм уу? Ялгаа байдгүй юм биш үү? За одоо чи өөрөө л итэг гэд ингээд. 얼마나 지혜가 없어요. Тэгэхээр харах юм бол ямар ч ингээд нөө юу байхгүй нэ те. 내가 그래서 조용히 한번 이야기를 했습니다. Тэгээд пастор тэр хүнд юу гэсэн гэхээр 그 믿지 않는 친구들에게 이거 이런 이 말하는 걸 조심하라고 내가 얘기했어요. тэгээ пастор юу гэсэн тэр хүнд үгэн дээр анхаараач гэж ингэ хэлсэн. Ялангуяа итгэж биш найзуудаа ярихтаа ч үгүй бодооч гэж хэлсэн. 그 뭐라고 하냐면 아니 그 친구는 나를 너무 잘 알아요. Гэсэн чи тэр эмэгтэй хэлсэн. Өө тэр угаасаа миний бүх юмыг мэднэ гэж ингэ хэлсэн. Тэр найзнаа. 유치원생에게 얘기하는 거하고 똑같아요. 내가 답답하더라고. Тэгээ тэр хүний ингээд өсөлтийг харах юм бол яг нөгөө нэг тийм одоо гэрийн эзэгтэй тэгээ тийм хүн одоо эзний хүн шиг биш зүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн төвшин шиг санагдсан. 여러분들 그런 사람 되지 마세요. Бид нэр ч гэсэн тэр одоо хүнээс сургамж аваа тийм болохгүй байх дээр анхаарах хэрэгтэй. 자, 답답한 게 있으면 하나님께 얘기하라고 하나님. За хэрвээ магадгүй дотор ингээ хүн давчдаж болно гэх юм бол биднэрт хэлдэг нэг юм байгаа. Тэр бол бурхан. 사무엘상 2장에 보면 1장에도 보면 한나가 하나님 앞에 나가서 간절히 기도하는 거 몰라요? Тэр 1-р Самуэль 1-р бүлэг болон 2-р бүлэг дээр харах юм бол гардаг тийм. Ханнагийн талаар гардаг. Эзэн дээр очиж бүх юм ингээд хэлдэг, хавуулдаг. 또 그 이야기를 나눌 수 있는 나보다 믿음이 좋은 사람하고 이야기를 하라고. Эсвэл одоо таны одоо үгийг хуваалцах боломжтой тийм. Танаас илүү одоо ментор болохоор итгэлийн хувьд өссөн тийм хүнтэй ярилцах. 그것이 중요합니다. Маш чухал байна. 자, 11절에 이렇게 말씀합니다. 12절에 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라. 이렇게 말씀하셨어요. Учир нь эзний мэлмээ зөвхт хүмүүс дээр сонор нь тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг юм аа. Эзний царай харин муу үйлдэгчдийн эсрэг байдаг гэж. 아멘. 자, 주의 눈은 의인을 향하신다고 하는 말은 뭐냐면 고난 중에 있는 성도의 모든 것을 하나님은 지켜보고 계신다는 뜻이에요.
Мгм. За тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол тухай зөвхөн амьдарч байгаа нэгэн дээр боيو эзний хараа ингээ байж ир гэж байгаа. Тэгээ тухайн үед чинь зовж исэн хүмүүс байгаа ш тий. Тэгтээ тэдний ч гэсэн эзэн харж байгаа гэдэг хэлж байна. 또 주님은 그 귀는 의인의 간구에 기울이신다고 그랬어요. 의인들이 고난 중에 하나님께 부르짖고 답답하고 어려운 가운데서 주님께 부르짖을 때 하나님이 그 귀를 열어놓으시고 들으신다는 얘기예요. За бас дахиад хэлсэн тий. Зөвхөн эзний мот сонор зөвхт хүмүүсийн хандтаа гэсэн. Зөвхт нэгэн байлаа гэхэд зөвхт нэгэн байлаа гэдээ зовлонгүй байна гэж байхгүй. Гэхдээ тэр хүн залбирахад эзэн сонсно гэж хэлсэн. Амен. 자, 그렇기 때문에 성도가 세상에 살아가면서 때로는 핍박을 받고 고난 중에 있으면서도 성도로서 합당한 삶을 살아간다고 하면 하나님은 악한 자의 모습을 아시기 때문에 그를 심판하실 때 성도는 그 가운데서 지켜주신다는 말이에요. За цаашдаа ч гэсэндээ тий асуудалгүй ямар нэгэн хавчлаггүй ийм байна гэсэн баталгаа байхгүй. Гэхдээ тэр дунд ч гэсэндээ зөвхт нэгэн би зогсоод зөвхт байх үедээ эзнэрөө хандаад залбирах үед эзэн тэр дундаас биднийг заавал ингээд хамгаалах болно гэж хэлсэн. 그렇기 때문에 하나님이 우리가 가는 길을 다 보고 계세요. Тэгээ тийм болохоор бидний явж байгаа замуудыг эзэн бүгдийг харж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 간구하고 때로는 하나님께 부르짖으면 하나님은 우리의 기도를 들어주시고 때로는 핍박하거나 악을 행하는 자들에 대해서는 하나님이 다 보고 계시기 때문에 결코 우리가 걱정할 일이 없습니다. Тэгээ бид нэр эзний өмнө те чин сэтгэлээрээ залбиралтай, эзнийг дуудаастай ийм байх юм бол миний замыг, таны замыг эзэн харж байгаа учраас зөв явж байгаа таны залбиралыг эзэн заавал сонсох болно. Тэгэх юм бол танд ямар нэгэн байдлаараа санаа зовөр гэдэг зүйл та байхгүй байж болно гэсэн үг. 중요한 것은 하나님이 우리를 보고 있다는 겁니다. хамгийн чухал нь эзэн таны үйлдэл борыг харж байгаа учраас. 그렇기 때문에 하나님께서 베드로를 통해서 우리에게 권면하시는 이 메시지 이렇게 어떻게든지 간에 하나님께 바로 행하도록 힘을 써야 되겠어요. Тийм болохоор энэ Петрээр өгж байгаа үгнүүд хэлсэнчлэн тэр эзэн биднэр тайтгарлыг өгөхөөс гадна бид нарыг үргэлж харж байгаа гэдэг санаалж байгаа учраас бид бас өөрсдөө үүнийг үргэлж санаад өөрийнхөө үйлдэл дээрээ би ямар байгаа лээ гэдэг ингээд хянах хэрэгтэй өөрийгөө. 그러면서 13절에 이렇게 말합니다. 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해할 것이냐 이렇게 얘기합니다. За 13-ыг хараалт гэсэн та нар сайнны төлөө зүтгэгч болвоос хэн та нарт хор учруулах юм бэ? 자, 이 말씀은 어쩌면 소아시아 성도들에게 베드로가 이제 교훈하면서 너희가 열심으로 선을 행한다고 하면 누가 너희를 해야겠느냐라고 반문하면서 성도가 세상에서 선한 모습으로 살아가면 하나님이 그들을 지켜주시고 함께 하신다는 것을 명확히 얘기한 거예요. За одоо энэ дээр харах юм бол нөгөө бага Азийн итгэгч нар чинь тэд нар ингээ маш хавчлаг донд байгаа тийм. Гэхдээ Петрийн үгсгэлээр гисэн гисэн чи сайныг үлдэх гээд хичээх юм бол сайныг үлдэх гээд өөрчлөгдөх юм бол эзэн бурхан чамайг заавал хасахын хамгаалах болно гэдгийг ингээд энэ ишлэл дээр тодорхой хэлж өгсөн. 그래서 성도가 세상을 이기는 방법은 선으로 이기는 겁니다. Ийм учраас итгэгч хүн энэ дэлхийг ялах ингээ ялалт гэж байдаг. Тэр бол сайныг үлдэх үед энэ дэлхийг ялдаг гэсэн үг. 악한 자들도 선을 행하는 사람 앞에는 굴복할 수밖에 없는 거예요. Ялангуяа яагаад тэгэхээр хичнээн хорон муу байлаа гэд зөвийн өмнө ингээд тэр бүх зүйл ингээд нуран ундаг. 그렇기 때문에 여러분들이 내가 세상에서 어떤 답답한 일을 만났을 때 내가 끝까지 선을 행하는 그 자리에서 내려오지 말고 끝까지 그 길을 걸어가야 돼. Бид нэр тодорхой дунд нь яваандаа магадгүй тэг гомдмоор, давчуурмаар ийм уяутыг толгойч магадгүй ч гэсэндээ эцсээ хүртэл зөв тал дээр зогсох үед тэгээ тэр өдөр дараад нь ялалтын өдөр заавал ирнэ. 그렇기 때문에 우리가 세상에서 끝까지 선을 행하면 오늘 여기 있는 말씀처럼 누가 너희를 해할 것이냐? 하나님이 그 악한 자들도 돌이키게 하신다고 하는 메시지를 우리에게 주고 있는 겁니다. Тийм болохоор саяны 13 дээр гарсан тийм эцсээ хүртэл та сайн төлөө зүтгэх юм бол хизээ нэгэн цаг тэр буузар муу гэдэг зүйлийг чинь одоо биднийг эсэргүүцэх тийм биднийг одоо урдлаас ингээд одоо сөрөх энэ зүйлсүүдийг яг хэлээрээ
тэр хүмүүсийг эзэн заавал ингээд таны тал руу буюу зөвхөн тал руу ингээд эргүүлэх болно гэдэг хэлж өгсөн. 자, 14절에는 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자라고 그랬습니다. За тэгээ 14-өөс цааш арах юм бол харин та нар зөвхт байдлын төлөө зовсон ч та нар нь ерөөлтэй гэж хэлж өгсөн. Амен. 왜 의를 행하면 복 있는 자라고 그랬을까요? 마태복음 5장에 한번 보시자고요. Матай хэдүүлээ 5-ыг хараад тэрэн дээр бас байж байгаа. Матай 5 дугаар бүлэг дээр. 5장 10절에 이런 말씀이 합니다. Матай 5-ын 10 дээр ийм агуулга байж байгаа. 자, 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라. 이렇게 말씀했어요. За зөвхөн за тэрэн дээр ингэсэн те. За одоо би хайгаад болоод юм шиг байна. 마태복음 5장 10절 말씀이죠. Нэ Матай 5-ын 10-р байсан. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэйе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм аа гэсэн. Амен. 자, 의를 위해서 고난을 받으면 하나님이 천국을 우리에게 기업으로 주신다는 얘기예요. Та зөвхт байдлын төлөө хавчигдаж болно. Гэхдээ танд эзэн бурхан Тэнгэрийн хаанчлалыг бэлтгэсэн байгаа гэж хэлсэн тийм. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 고난받는 것은 때로는 우리가 하나님의 사람으로 바로 행할 때 하늘의 상급으로 돌려받을 수 있는 기회의 시간이다. 이렇게 생각하면 됩니다. Нэлээ тийм болохоор бид нэр энийг юу гэж бодох вэ гэхээр та бурхны төлөө хавчигдаж яах гэвэл зөвхтийн төлөө хавчигдаж яах гэвэл эн чинь болохоор чинь Тэнгэрээс өгөгдөх шагналаа авахын төлөө цензур гэдэг бодох хэрэгтэй гэсэн. 우리가 선을 행할 때 그래도 핍박을 받는다고 하면 그건 오히려 하나님께 축복된 상을 받는 기회의 시간인 줄 알고 감사하게 생각해야 됩니다. Тийм болохоор магадгүй та хавчлага авлаа гэлээ ч гэсэндээ эн чинь Тэнгэрийн хаанчлалыг өвлөх боломж гэж та ингээ хүлээж авах юм бол тий бас ингээ илүү ингээ өөрөөр харах болно. 자, 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말라고 얘기했습니다. тэрнээ цааш нь харах юм бол юу гэсэн гэхээр тийм учраас тийм учраас битгий айгаарай гэж хэлсэн. Бүү гэсэн. 자, 14절 그 하반절에 두려워하지 말며 근심하지 말라고 할 때 그 근심이라는 단어가 때로는 요동하지 말라, 소란하지 말라, 열안하지 말라 그런 뜻이 있습니다. За тэгээ 14 сүүлээс тэр тийм учраас тэдний сүрдүүлээс битгий цочирд орой гэж хэлсэн тий. Энэ цочирд нь хэдэн болохоор ч одоо битгий ингээд одоо юу гэдгийг хэзэж байх ёсгүй юм надад тохиолдож байгаа шиг бүү бодоорой тий. Битгий ингээд одоо юугаарай сэтгэлээр унаарай гэсэн ийм агуулга бас байгаа. 자, 이 말씀은 자, 성도가 세상에서 살아갈 때 그 악한 자들, 불의한 자들로 인해서 핍박이나 고난을 받을 수 있습니다. За тэгэхээр энд юу гэж бодох вэ гэхээр итгэгч хүн энэ дэлхийд амьдрахдаа мэдээж хэрэг зовлон зүдгүүр өмнө ямар нэгэн хавчлаг ийм зүйл тохиолдох нь ингээд тодорхой гэдэг нь сануулж өгч байгаа. 그럴 때 두려워하거나 염려하거나 흔들리지 말라는 얘기예요. Тийм учраас тийм угаасаа тодорхой гэдэг та сэтгэлээ бэлдэх юм бол ингээд айхгүй цочирдохгүй байх боломжтой тийм. 하나님이 항상 성도와 함께 하십니다. Эзэн бурхан өөрийнхөө итгэгчтэй өөрийн хүнтэйгээ үргэлж ханга хамт байх болно. 하나님이 지켜보고 계시기 때문에 결코 두려워할 필요가 없다는 얘기예요. Тэгэхээр эзэн бурхан таныг сахин хамгаална. Тийм болохоор та битгий ингээ айгаарай гэсэн тийм. Амен. 이사야 30장 15절 말씀 한번 보세요. 이사야 30장 15절이요? 네, 이사야 30장 15절. 이사야 남니 이사야 목사님 이사야 30장 예, 30장 15절. 15절 말씀. 자, 이사야 30장 15 гэдэг л харъя. 아멘. 30장 15절은 뭐예요? 네, 읽을까요, 목사님? 네네. За 15 би уншия. Израилийн ариун нэгэн эзэн бурхан айлтгата гэмшил ба амар тайван донд та нар аврагдах болно. Үнэн ч итгэл ба чимээгүй байх нь та нарын хүч мөн гэлээ. Гэвч та нар хүсээгүй. 자, 조용히 있어라. 잠잠히 있어라라는 말씀이 있지요. Энэ дээр игсэн те ямар ч зүйлсээс чи чимээгүй бай, үнэнч бай гэж ингэсэн.
악한 자라든지 세상의 여러 가지 어려운 환경을 만날 때 우리 성도가 자기의 위치를 선을 행하는 그 삶에서 흔들리지 말고 잠잠히 그 길을 걸어가라는 뜻이에요. Тэгээд энэ хэлэхэд дээр юу ч тохиолдож болно. Гэтэ итгэгч хүн бол өөрийнхөө байр суурийг алдахгүй тэр жанжин шугамаа бариад зөвийг үйлдэх дээрээ л бат зогсоод чимээгүй төсвөртэйгээр ингээ хүлээх хэрэгтэй гэсэн. 그럴 때 하나님께서는 항상 우리와 함께 하시기 때문에 우리의 걸어가는 길을 지켜보시는 하나님이 축복하십니다. Харин тэгх үед тань эзэн бурхан таныг үргэлж харж явах болно. Цаг нь ирэх үед таныг тэрээр аврах болно гэж хэлсэн. 돌이키지 않는 악한 자들은 하나님 심판할 거예요. Харин мэдээч хэрэг эргээгдэхгүй те эзэнний одоо тэр нэг эргээгдэхгүй дуулуургүй нэгэн дээр бол шийтгэл ингээ байгаа шүү дээ те. 근데 흔들리지 않는 성도들은 하나님 축복하실 겁니다. Харин тэр жанжин шугамн дээр бат зогсдог те эзний хүмүүсийг эзэн заавал шагнах болно. Түүнд ерөөл бэлтгэгдсэн байгаа. 자, 오늘은 여기까지 좀 해야 되겠습니다. Өнөөдөр ингээд дуусгая. Баярлалаа эзэмэн та бидэнд энэ цагийг өгч эзэмэн пастраад минь дамжуулаад эзэмэн таарч эзэмэн бидэнд эзэмэн үнэхээр та өөрийнхөө үгийг өгсөн эзэн бурхан танд бас үгээр дэм эзэн бурхан минь та бидний бүхий нөхцөл байдлуудыг та өөрчилж эзэмэн та бидрийг бодох өөрчлөлтөд зүйлүүд дээр эзэн та ажиллаа хийж байгаа танд талархъя эзэн. Эзэмнээ тэгээд энэ сургууль бүхий зовлонуудаа эзэмнээ бүх цагуудаа эзэн бид нэр хамтдаа суралцах хамгийн сайнаар суралцах байдгаа олсон зүйлүүдээ хэрэгжүүлж эзэмнээ үүс бодох нь та бидэнд ажиллаа хийгээрэй. Эзэн бурхан минь танд талархъя таны хийж байгаа танд талархъя. Бүхнийг Есүс Христосийн нэрээр 아멘. 자, 오늘 수고하셨습니다. 그러면 여기까지 하고, 자, 그러면 오후에 또 보겠습니다. Хэлээ. За тэг өдөөс хойш бүгдээрээ уулзцгаая. 네, 오후에 또 볼게요. 네, 네, 수고하셨습니다, 목사님. 네, 수고하셨습니다. 네. За баяртай. 알겠습니다.